Io e moni lava upole pese, ma losi ma le poto e pule au lava o e tama. Ile dei foia fiafi o le aso tofi. Io ile fa wawina o le poro kalame o le tautai e aso lua se fulu le masina. Lona lua le dei tausaga lua fe lua se fulu ma le lima po le masina o February o lo tatu iai. Le folaunga e le faingofie. O le folaunga e folau fatasi o manuia. E folau fatasi foi ma mea faingata. Ia e folau fatasi ma faanoa noanga. Fe suisui ia i foi anga ma me te tupu o le taimi. Ai le ma fai lava no fai titia le lofa lo tātou ma te siri le langi. Pei o upo le nei pese. Langi na famai ole oli i le lii. O loo malosi lea. Ioi. Logo winga e le o le malosi o le aru le gym. E le o le malosi o le si o mea mamafa. E le o le malosi o le whaongaino ni fuala au e malosi e le tino po o alava. Nisi o vaenga e tātou te tau mawhai. E wha malosi ai o tātou tino. Ai paua le solutions po le vai fofola e whamai a fionga le tua. Ngā o lou ori a ile li. Maua le malosi. Ia o le awauna le rei asiata. Whare malu le fo se e mai lungo pe au mangalu ngalu o le ea. Ia awali tau tuai no o e Samoa le aturu pele le loto, pele le anganga, e pele le fatu. E pele fo i le mafau fau. Awa o lo tatou fasino manga o lo tatou tofi mai le tua. Fia fo i whaia le rei tau tua. Ia matoi fo i mai e wha au au tiu te mawhaiva. E masani ai i aso te tasi mai lawa le so ko se e pa. Ia le aso fureile. E lunga o le tautua ma le ala ata whaasalalau o le Blue TV. Ma le tātou porokalame Tautai iai. Whaiva o tātou. Tino e ila le tali tununga. Ea ua liutino le ngō le porokalame ua Tautai iai whaiva o le nei aso. Tiute o whaiva o ngā luenga. Sa whita i tunga iai le soifua ma le ola. Wheta alolo inga fo i o le nei aso la dou. Ea kauka iai. Pe i o le wala au o ko i inga. Pe a mai se whaatama soali inga o ngata i whale. Wa e mai le whaiva. Ia, ona wala au lea Tautai iai. Ia, mapui e whai se maku. Ioi. Ia, ma lo fo i ka puai. Ia, la ua tau whai sau ni lau sa le whaiva. Ia, ua fo i, ia, le tāpena. O le a whaia le sele lima le lei e lufi le whaiva. Ia, ua fo i se tufaanga. Ia mase ati o le afiafi a wale nuu ia po le ainga fo. Fo ia la i le duolo na lava vi i ngai whaavavau lava i mea u ma tātou te whaia whaata alofa mo fo alofa atu. Wo ma paanga ma mai le nei tautua ma le nei au nanga. Ia ua whai fo i le nei porokalame ma vai malu. Ua whai ma whaaola tōtonga. Ua whai ma uo ma mai. Ua whai ma mea te fia iai. Ua whai fo i ma mea e matua oso ai lo le fia. E ele si kangaka ngale leile le ialo ngā so ai ma airo ni Tautai ia e pe ika. Ia, wha mahalo atu, wha talo whatu i ati. Oe, pūle a oe whaila wita. Wha mai le sau nganga le fionga i le moango tutia. Tama wha sau o wale motu o salaia. Ia i tutonu o konkalesi fo i lea tamare mauta maua lunga. Ko inga o moango ki anga o kango share fo i le lau personal page le na sau noanga nai au mai lunga fa mai. Fōle a o kou e whaile mui. O le sa vani mo le au mui. Mai makua ai furi fa mai ei o le mea whata ua ia te au fa mai si toe ina. Ei ai fo ilo tau au ngā. Rungo winga oro kou au ngā. O le mea lea. Ia whatalo whatu la. I wō ma paanga ma mai. Ia a whai fo i o le au mui lan tau i o le fo i kumu ai rungo o kako prukalame. Paua le mea toe wha mana tu atu ma toe wha sila atu. E poloka oe pe ave sea oe ma le live i le taimi e maua teitai ai ua e lau vale ma e whai upu masoa i lunga o le tātou porokalame ala i au komeni pe tuai fo ina mingo i aku mangai o iatu le au whai ngā luenga o nana o le tasiri a misa ai e toru tātou pages a po tātou platforms i alu i lunga le tātou live. Ia pe tuai ala na mau e au e te popole e maua oe e poloka oe e uma e ale nei o langa ua luas fo i au page e te oso mai awa o le mea mali e ki ngalo wika mai ake au
Ai e ke e le mafai lo woso create si page ke makamaka mai ke ole me la lea o te whaafetai atua ia te oe awa e whai ole ai mai o rou loto ai e matua e whai a se ngā ruenga le lei o rou kango koe create le si page koe create awa fo ila langa hele u malo fia sau pe te va ai i le faʻasoa moni le faʻasoa moni ma le faʻasoa sa a le tatou prokalame sa o ila mo ki fully pea o e whaile mui mui. O le whaatalofa la le, o le whaatalofa mo le au mui mui. Ia, whaatalo. Vai pauhangi o le whai porkala me o rau whakalofa kum whaatau o le au mui mui. Woma pa anga mamai ale nei tautua ma le nei o nanga whaaftai atu. Like, love and share. Share tatou porkalame. A whapea fo i e te le I subscribe le tatou YouTube channel. Yeah, le ele tatou YouTube channel. Yeah, make your time, make a time e ke kango e subscribe ma like kai. Yeah, ma wai foi ma faʻasoa le tatou proklame. Faafetai atu ia te outou wo ma paanga ma mai. Ale nei tautua ma le nei au nanga. Lela le e whaingata e te le yo so utaimi o te afe mai mo faafetai o outou. Ioi, au fui kau ke ngau o mai aka ko halu roi ka ko issues ma me uma nano fai atu. Le ngai whaataua ia te au lau mai moanga malou sao le tatou prokalame e ala I lo tango e share ma e like so e taua lai lo tangata lo whaafetai atu ma ua folo fatu ia malo le soifua manuia malo le whaatotoa whioi o le tala le lei le mawhaina o whaangaloina o tau Io, e la tau tapua inga ma la tau fatu a inga tausi e le mamaya tia whaafeteitele leanga o lea o te mauti noa ma o wiloa. Tasi lea o ke sene ma losi o le prokalame le nei e ma nava ina le prokalame le nei ma mauaile ma losi o au nei e whaia le prokalame ma le auso o lo o auto va mai. O le tatalo ma le anapongi ma le tatalo le leo e le mea lilo. A whawhenga inga taulangi o taitai o e kalesia. Ioi. O te iloa ma o mautino e la ngona I o tino matangi le lei a tatou whailoa I fo I ma kako mafuka. O ke la ngonga I o kingo. Lau te talo, te la ngona le lei lala lea. I always make time. O te whaafetai atu ai. Whoever you are, pe tatou te masani, pe sa kako lulu lima, lulu ao, pe na tatou lolotu, pe na tatou whetau I po whea lava, pe kako ke lei whailoa I fo. Sila fia le tua. E mawhanawhana le loto asiata ma le prokalame o le tau te iai. Ona o te mauti noa, o lea e whaamapu e la tau tapua inga. Ea, amata mai lava I nai o mātua whaale nganga, whata waita ma le wharitua mea loti. Ia manisi fo I o whaafeanga inga. Ua mawhai ona matua I ei le tuu ma avea fo I o ni mātua whaale nganga le tau tele. Ea, o nisi o a inga paolo mangafa, o le ngaluenga le atua, whaafetai malo whai ori whai vai le atua, malona whenangalo, o lau le whaatalofa, ma lau whaamalo whaapitoa. Ia te outou o le au whai ngaluenga te tofia le atua. Whai o tau whaiva ma le toa, whai o tau whaiva ma le whaalongolongo tinga. Ma lo tau whaamoe peo le tala le apostolo Paulo, ia alu lo tau whaamoe I le atua, ma le mautinoa. E le whaalea o ngaina lo tau tinga I le li. Vai la ka ko ye ya sa manu ya tu asia ta mal prokalame ya te outou o nisi fo yo fa fe ngainga e lauke mai sa ora fo kuanga mo o nisi a mai ia vaenga e to ti mata upenga ya fa te tele o la tu pulele fa malo atu ya o la fo te talo ya mawalo to so fu la le a wai le fa ngofie ne ya so e ngatai ile sau fo ia le fili sau marki apolo fa mai le lo makua makou sa vai sa kaua e fai o ro ki nga inga le fili a o lo fo ki nga inga ki apo awa o le fesili ngo mera kasir ka ko o le fesili le te fesili to ya tatou e fiso so ngi mai fo o fai nga nga lo ale tu e ngol prokala me tatou e ya se ngol fili mar ki apo malanga a fai ngai ka ko kala fili male ti apolo wa ele fa pe mai fili o ia lavor ki apolo ai kele nga fai ia e pui matou mai le fili ma le ti apolo
se ngō mengeru. Ia paula ngā me kupu. Ora kala ngā siro makua mākou sā kaua whamai. E whai o ro umafakia le whiri. A ore makua I lu I kauinga hau e ki apono. O le ala au te whia I loa mo whia whisiri aku. E visosoangi mai le kākou māfukanga. Mari tātou porokala mei wō mapaanga. O le hare se ngā ore whiri mara ki apono. Pe o le whiri o ia lava le ore ki apolo. Pe ese le whiri ese le ki apolo. Ia, mai ema, it's the same thing. Longo winga e kali mai ror kanga ka whapea. O si te ngata e fōringa mai wa ia manu maloina me e rua. O le whiri. Mara ki apolo. Ai whai mai isi. O au e kelenga o malo I le whiri. Ai o ke whaia I ngā I le ki apolo. Ia, e pule se rongo I e sau Godfather. A wai pi ofesili ngai. Ofesili a kele e sanga kongo ia Godfather ma le lo ia. O yo lea, whatalo whale mo feo yo le tala le leima le o maun tofi le tua. Whatalo whatu ia ila tau o whatapena I ngā luenga le refiafi. Sifi po. A whapeo le la tapen walanga o le wafiafi matou o le whatoa ele a wharwha. Ia whatalo whale mo ua wholo whatu. Sauni le lei. Aua te moe le ngā luenga. Thank you a foa malo tuto tasi. Whaftai I oe e sele mana ia o futino. Ia. Tau te maua na o le tautai ia e style la tau te maua I tu inga o futino whapenei. Iyo. Whaftai te le lava ia te utou ia. Iyo. Whapea mai e sele au le lei. Ia. E iai kala e masangia I le aku. Mene o muanga ngana fo I o la ei. Whamai, you look so cute in your ilo dress, ma mea whapenga. O au lai kere ngō whesiri. O ai sa oi wha au le ia le, a talo wha for sa le ite le uso ma lo se fo duia. Wai kere whamai, ke ro e on makua e au le ia le ofunga. O le makua e au le ia le sei lea, e ke au le le. O aula, e tele na ese lo manatu, o lo manatu. O le mea o le ofu e wha au le leia kangaka, po le mea o le kangaka e wha au le leia le ofu. What do you think? Is it the dress that makes you pretty, or you that makes the dress pretty? Ia, laku yo o kafa. O au la yo ke isa o ia le siko inga. O au yo o finga loko. Ele finga ngalo. Kusa wo sor kamalo aka ko manga kuele ele sa o fa sa mo lo wa fu. Lo ko fa alo o ya. O au la ia mo lo finga loko. O lo wa la finga loko. You make the dress pretty. Alo le ona sai io alo o ngai kala fu e fa file mu le ia ro ma fu polonga ngai ma ngofu poli alo le sei fu maua ma le langi mama o ma paanga tatou por kalame talo fa toa to show friend Blake tuning in ole favorite fans le al tatou Tautai although he's palangi Ioe. He's a Palangi, my friend. All the way from Washington, Seattle, Washington, tuning in. Yeah, this is a special shout out to you, my friend Blake. Yeah, thank you very much for tuning in. I know you have no idea what I'm talking about every day, but I know your flat screen TV, every time Tautai comes on air. I know you are one of the first one that sits in front of the TV and try to tag along with whatever Samoan things that I'm trying to say on the show. So therefore, thank you so much, for tuning in. Blake, Daniel, my friend Daniel. Na foi pesele le faya Daniel. O Daniel ole ali polito lua. Ole afionga ia foa malo tuto tasi. I ole teine foi ole teine mai le fioanga au le leile o vaisala il moteri sala fai
Yo. Ai o le te o loa le maftanga fo i le nu o matai. Le mafuta mai na Washington nei California. Ma lo le on sa io. Fa talo fatu la ia le to te lo nisi o tatou. Ia. O le ko ai ka ngu mai ia Godfather lungo le tatou por kalami. Ai talo fa fata tu mui paina mai mele pone au Italia to te le tatou lungo le tatou por kalami fa tai ia le mafta mai ia. Nei maftanga ese o whaafitai o mawhtanga anu o Matai, po mawhtanga Samoa, o a umai ngoa o lo o tō whaongaina, i tafa ese o ke lope, ai mai se mawhtanga fo ilele le fast supporters, ma o tō uma, e a whaafitai atu, ma lo le folau, ma lo le whaatotoa, pe ona uwhai atu, te le tau, a whe tau tō lau te itasi, o tau sila fia, wa pute whanua le tātou mawhtanga, wa tele foi ia taimi o tatou ngā lulu e vāvala lata matulanga uma. Malo atu watalo fatu e se uso le fionga i le teite i fono le vaenga le Victorville. Mare sunga le prestene o le maftanga le les maftanga to tele. Ia ai whaira kara fuila i kiki e maingi. E fionga le teite i fono. Ia lau matia whanu. Mare wharetua. Ia e maisio le sunga le topita i prestene. Ali o Ainga Brown. Ia, ma siala tu mawhtanga i nai Victorville. Le komiti ma le lau a whono fa pela ia whatina ia Belinda. Koeni si. Ia ua lotu. Ia, ma le to atele o le tatou mawhtanga Samoa i le pito nuule o Victorville le California. Ma lo le soifua manuia. Ia, whaatalo whatu le nefu. Vanga o le fiafi. Tatou hatu le aso soifua lea. Mana inisi o tatou whaasirisilanga ia. Tatou oro le marolonga. A fo i mai. Fa feilo ia Godfather ia mas taimi fo join mai sunga le lo ia sauni mas i tatu fa nga solo le ano no ai o tatu issues ma tatu tala fo tala oto ia mo le nei fo vanga o le fiafi o le fa murianga le atuanga le se lau ma le fitu tu sanga o le tina matua po le fionga ia fuatino beauty le soa wow. O le aswhanga ula lea, la watua muamuanga, ai ase isko e fo i mai le malolonga, lenga i ele special request o le whaasara launga le nei. Mateu sui na tu se a koa mako kokoro mako suinga le o le birthday song, mo lo matu tina peleina le atuanga lona se launga le fitu tu sanga. Ai o le ua watu i le taimile nei mo tatu whaasirisilanga. Manu ia tele le atuanga lona se launga le fitu tu sanga lau fionga le fuatino. Ia po o le tina matua o se ua e whaalano ma ave me le pone au Italia ai mai le fio anga o nofo alii ia i sio tatu watunu i Samoa ia o sa mafai ngā o le ainga sa tuala ia vai atu fo i le fio teruasa o le la au na fausia o le tama nei tūlua ia ana mautu te tele ia mai se fo i o taimali autu o le fofonga o le vai ia ma to e tua ia i leu moenga ia mai se fo yo mota fa mai o le moto li ia wale fio alo li ia mai se fo o sanga meuta ma mota to ave ia o le to au nga fa pai o le fionga le futino au nga fa pai la inga sa tuala i ma vai nga le tupu ia le ua se lau mre fitu to sanga o tongi pa tau le ave le ulu sa tau tongia ia tua tau fa ma pu e fo i le langi ya ole wai for the new le la palapa wa taule ai o le tamo alai ya wa fo i le nei tu sanga o fa popo so i fu mo leola si tatu tina matua lo faanga mai asiata ma proklame ya mai se fo yo suli ma feo yo e na tupunga mai surunga titi o le fionga le futino amanu ya tu fa fetai se lau ma fiku wow amu ia lo so i fu fa fetai fa maliina le fingalo le tua ya le nga e fa fo le vaso for langa ia o fionga le tua ya o se lau ma fitu tu sanga o le fionga ele tina matua pa le fionga le futino ya mai so na yo walo pe ona au mai ya e lungo le tatou por kalame ai se ko ase a ko mai la mako au va ko ia nga usu ku la ia le pese le ke wo ngofo usu ku lo le leile ia on complain le o Godfather masauni ia e mana na o mo te fai atu o matou pese to famlu ia lo waso fua o isi tatou fa silanga
o le whaasisilanga masani lava. Tuifolu o le e ia i le whaamoemoe o le misa moa Queenselani. Se ia whaamoemoe misa tuifolu ngari ta whaasisilanga lea. Mo le tatou whaamoemoe o le misa moa Queenselani. Whaasisilanga. O le anta o toia whaamaene o tailoloto. O upa ia sau o Samoa. Mai le tai sama sama o le tui manua. Se ia pa ia fili ma pule tuu na tawilo ai malo. O upa ia lava mai le vavau e o le wha vavau. Ai wala ngase leo o le nei asosi wha tau waa o le Miss Samoa Queensland Incorporated. Ona o le fia wha ala wiloa alo ia o le wha moe moe o le wha mana tuina o le aso wha pitoa mo tina. Ma tamaitai le lalolangi a doa International Women's Day. O le awhaiai le no fuanga ma le taimi o lo ta ua ilalo. Aso valu o le masina o mati, luafe lua se furu mre lima. Ia, se kui furka akafu ilele o ka kest fa mole misa lentu inatu. Fionga ya analosa mulpola. Wa uangalo ya oe ya le na. Le aso valu o mati, luafe lua se mre lima. Le asirisila mai o le totele. O le taimi ono le afiafi le taru se furu tasi le po no fuanga Runcorn Tavern tasi lua fa Cowan Road Sunny Bank Hills Queensland o le manulauti ia po o le autu sa vavali i luma faatasi faamalosi itina matamaitai March Forward Together Empowering Women. O le nei wha moe o le ama wai le avanoa e wha alongolongo ai i le sau noanga wha apitoa le tamaitai whaipule sa minister o tina ma tamaitai lea fionga ya Honorable Muripola a na Rosa Murio o loo malanga wha apitoa mai lava ona o le wha moe le nei ma tau te wala au wha alolo atuai i le paia o Samoa o loo alala mapapa au Brisbane e a fio matala au mai tatou lango langoina le wha moe. O le tau o le ticket, se lau tala, e au fiai, buffet dinner, ma vainu. Ma whaafiafianga wa saunia, ele komiti, ale Mesa moa Queensland, mo le bo. Whaamure mole whaafisau ta ili telefoni wa ta ua ilunga, o wha lua tolu lima lua, o lima tolu lima, fionga ia fui mono si lia anai utai, mo nisi whaametalanga, pe whaafisau ta nisi o le komiti, ale MSQ po le Miss Samoa Queensland whaafitai ia sainia e le fionga ngā fatasi ia maua le avanoa pe o na vatulunga le tatou whailoa i fo i le fionga i le tamaitai whaipule sa avea minister o tupe avea ma minister o tinama tamaitai ma le tatou poloketi miliona peitai ia o mea umatula i mai ua mafuai ia ona whaamalolo mai malona tofinga minister a lo tu mo pele mati e ma walunga di tulanga tofi o le whaipule tene fo i o le motu tele i sala whai. Le si tatu whasisilanga o le whasilanga o le tau afianga o le ainga ona le maliu mole tu fo i whasisilanga i lewa mara whaaloalo e wala au atuai i suli uma mawheoi o le swafa mataia paito maleifi patu tongi a lupe misipusi e whapea. E le aise isi e tau masina ma le whirangalo o le atua a wae whailo na whirangalo i so o se mea i lana pule au au ua ufitia lo tātou ainga i le au pongi sa o lo le tua i o le malo e lana sunga i le tama le fale sunga ia mataia dalauta laupepa i le tai au nei. O le sa whaasao i lo tātou ainga i le mote i vai ala i vai moso. O le a whai ai le tātou whilo inga i lo tātou ainga i mo taa i le asonga fualusu mre whao Februari lua whelua se furu mre lima. No inga o le vai e so fau le asonga fua i le wha i le afiafi e tāua tele lo tātou au wai whatasi wha moe moe o le ata ita i le tua lo tau soifua mo le aso taua
mole ia le wa vatu share tu lunga fai fo e maua mai ia share tatu fa sisilanga le ia fai ma le fa lo tele ia le sunga ia se yuli tanga lo matua ia manisi suafa po le fionga ali atu o sa hawa ila vea ia wa foi ia le tala noinga pe au fa ma vai foi o le tua yo le malo sunga le matia ta mal fale ia vatu foi pa ia ma malu e tausi le fionga vai moso ia wale la unga lo lato lua unge male unga malie mo le u mo fale nga fulu malu malai ia o le sita tu fa silanga o le fa silanga lava masani suli o le suafa ti a tautai pau a fa pe va tu fa bole ia le tatu fa silanga lea o le tatu tu le malolonga ainga sa ti a ile mota I fale tatu I fo I sale longa fa pito unga fa suli o ti a tautai pau suli o lopa aulo ia ma paleava tu lo sa mo ilo fa franga ole avili tonu le fia mai na su I tonu fo ile ba tole niu ono le fa sile silanga tau e pe ona tau ilunga ole fa tu lo ole fa tonu le nei ona vala awina tu tatu feilo inga e tusa ole finangalo ole fa sinonga ole u tu vala u tu ile nganga fa alo lava ina ia tatu o va poto ile mota I fale tu foa e au mai le to fa ma le utanga e tu sa le finangalo le fa sinonga ai mai se o finangalo le tatu ainga ma le tatu no ele mta upu au tu o lo fia mawai le to fa ma le fa utanga le tatu ainga ma le tua ole ale avele le au mai ma wala ole a to e tau fia ai se fa unga ole a fa e suli ole a au mai ma ole fa unga lava ole a au tasi ai le aso ole a vea loa ma malienga tau o loa ma saini li maloa I ai la tu uma le a awai mai mana tua mai sau fa polo polo I lau atu walu tatou vana no fai ma tapa au ma sale longa taimi ta valu aso to nai no ngora to nai talatu tai au lo suma lua Februari lo fe lo suma lima mo le fia maramala mantili vala au le telefoni wa ta ua ilunga ti asione le lua o leisi telefoni ia mo ti a falo sainia suafa o lo tausia le ainga tatu maralonga foi mai fa feilo I Godfather mai so songa li lo ya sauni mo tatu proclame ole ami tonu family club ole aseina ile asoiva ole masino me lua felua se fulu malima ile no fo na isaina I falenta o le ngalo do fatawina sau tusi lulu ile na ole tonu se lau fitu su malima tala be fatawina fo ina o se pepa ile na ole se fulu malima tala e fa ngata pe tampunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le se lua su malima ole masino abrila lua felua se fulu malima le le tatu fa ilonga mua e pe le manu maloina o le piki up phone I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua felua se fulu fa ngata ino tatu fa ilonga tupe ava tama ina mali tonu se fulu afe se yo atu ile afe tala le tatu fa ilonga o ringalo e le po o e leisi le o le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tatu official le Bluwave TV luga le proclame o le Tautai mo so tusi lulu mo le leisi tele. Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of Toe fatalo fatu le taliu mai o le proclame malo longa masani o le dei fiafi o le ua atolo matu au va. Sunga le liloia sauni seleni ia politama ready every time. Malo tuanga vale. Ia the man himself God Father ia po le tama o tamiti uma o tangatau. Ya, ile nei la Marori, ya, afio mai am tele mai au o ele fatama o tama. Ma latu tama. Marori se fu manuia. Lenga makua. Ya, pe foi ko fa ba mai. Ya, marori se fu mo langi mangi fiafi. E kapoinga fo fa fenga mora ko fa ko. Ya, me se o ko ma o lunga ka ko
Ia, whawhanea kurka. Ngang whiwhia fiafi, maroso I whamau. Lo vai le lo fo le. Penga fo ka kolo ia no vai ko fia wa. Pe foringa mai lau sunga foringa mai lau sunga fo le na sai fam singo ngi o ia le tulanga sai ja maroso I fo lau to fasia ta ia pe fo le sunga le atau o lo so mo muri ngi bank e va ai la e me non fa ko lunch ja o le mela rei lau sunga keru ese me mar bank ai pe keru piwa e manga lo mai tu ho se pango ka be sa fa aka mo sa le la ta pena gel with the two mo tanga jawa fiel tulafono mai e mo mia le so soni o se fo fanga pena lo ya nga fa mai ala pulangi po fe ke ama kai o ku asolua fa which is Monday mai ele la lava ku kai o ke off mai ready ke lo ko ya kai ola ya la si mo le va ole fa mo ka pe ya le fa mo ya le ama ka le so fu mana ya yo mo sa ngi mo barbecue mana ya mo barbecue sko o wana ingalo le tana le barbecue e mama te tawulunga tu ya tatu barbecue so le e ka kanga mai I su e mai barbecue ngale la fa tau pe palulu ai vili ya kuya kia bo ko ole ya o ile mo fa tu boy o lo ye ngo foi o tu ka ai o ko ke ku se vale ko ke mo ka faka le la no fa tu se ya udi o va ka barbecue so ya tatu filo ya ile so to na I tatu barbecue ya ai fa malo tu ma tu lango le ya so ya ai ngia u ani fofu nga sa I me o fa fele le bao ya ko ngai karu ki do me de u ai ya godfather sa wa talu wa no vai so o le to fe pela we wa foring ara ikiki wa bele al belenga la le bao ngia ko nga bele bo bele fuki e que a dele não vai isso kai lua so ko me ale fa tora tala fo ile le que vai ku nga wa wa manga ora o ko fesuki que no o ya dia la so finga ngo fa pele o le ya tawa le ngo song a fa no fa ko ko small boy ko ma ro que no pero que out of space ngo so eso pero le ai o ya dia le tau fa ma wala lo la le vi ko kule que quer o fa mo la lo la le vi o lo fa kala ma fa maunga kala fa maunga e ka una ngo vai ta si la ya le e ka kala no ale que venga oi ka kara mo mola eso ai se vai me ka la fufurua o tere mana o no fata la nga e una le líder fa la nga ese ma ka ukir mera fa le una le na o temos e no le su e la nga le la bere mo mau Samuel tanga te furfurua le fata me la nga ku su e fa adiali te fa itete ata to wi furfurua fata e yo ai a fa rongo kwa ka kai o la mama le fata mana nga e sele ko vai ele me o fa o do nga ka ele seria aquilo ko se le al fa ilo já ka mal fa ko disima ma ko se le mo ko langi que lo fa rongo o gela ku o le fale o pasi ako vai fa ko já ka eu luli va solo ako o veku o pasi que no mori si fare ko le nga I self mo o aku le ku mai ka maro le ka makare o fa o ko fa o fa tu who's this man ava mai de ia ngai fa fingera I o fa mai our regular customer foi lá nga ngole sago good man ka al finish o veku why is he here fa mai he likes wax ai fa assim fa mai good wax we fam cara mo ia sko ingo fu mo bona me mo ia fu mo ana que ko shoot o fa misa o ka quero que ele ia falar com o producer ka se vai fa tua uma nem na fa tule
ia fa'asisilanga o le ke speaker ia le fionga muri pola ale wo fio fa kalina li fora ko le fionga le faipu ale wo mai wa le ado va ole mo ko inga e fa mai fa pe o ye le ado ia anga lo sa inka vanga mi Ole si wax fo lala. wa de le fa le ko ngure o va ye tu Ngofu mga ngala ko mo sa. Ka pa ko me fa ni. ya ona i me fo ya italieri tatou por kala mele de va ngola fia ya ile tala au mai le fionga o le sunga ya li atawa ya mi se sunga ya sauni ole la tatou wo mua o va va ye tunga wa maka wo fa ku ia fainga ale leo ia ai tau wala mai i le company va leo le Samoa Airways ole o fa ku ngai ia iso ka ko uso ya mau ole mtau pu mo le mana fo tau te faʻasoa fa la tele o to va ia tuanga nei o to au mai le si pese press release ale mtanga wengo le sa official Samoa Airways ia ole wa highlight mai ai ni si o vaenga o la la to mafai po wa avese la to faʻasea fa le tulafono ia ile uso ia mau po le sunga ia mau hunt sa o mata foi lana na fi wele sita to te ia e na mawala va no te mata i se vaenga o fa tala noanga ar sunga li atua severe el Harrington la vea male sunga ia mau fa manino ai la vai mau le tulanga fo i o le vaenga la ye tua inga ia ma le vaenga ile pusa maliu le fa pesa ave e America Samoa e o no mestino maliu ia o isi la vaenga o tua inga la o va ia tua au mai ele Samoa Airways e au fia ai se fa pea sa fa se fa matalanga o lo o iai ia ngi share ale o lo vea ma fa urulungo le Samoa Airways i te tonu o mtanga wenga sorry to tonu o officially something like that from my ele fa vaea matulanga fa pena o mana tule se tatou faʻasoa se taimi a te loa po le aso tae au se tau ia ele ma fai fo na tu o no ina ma wala vale no su ma ye mau lungo tatou por kalame ia wala ngai le fo wele tu langa o le uso fo i tu longo i lungo por kalame but o le vaenga le ke fia mana o tau te tala no ai o le ku ainga fainga fa malosi le o va ia ku le lima o mea lava le o va ia ku le ala malosi e shut down i lalo ia le ia o tangata lau tele ma tangata faasala lau e faʻasoa ai ni o latou foʻi lagona mo faalogologo lelei i le porokalame lena amau lena na ia taʻua ai le tulaga le pusa maliu o ke lē o maua se vaega e ogo aafia ai fua pe direct le kala lae fai faapea o pusa o io o aisa ma fola au faasaiga o le upu foi lae amai e luga o le faʻasoa faalaua i tele e ono iai ni masaro mianga ma faenga fa pena ia ole manatu mo le nau te manao e mai solo finangalo ia solo finangalo le ia tau wala un telo fo night follow through le tulanga le ia on ta ole le sunga le lilo ia ma tulanga le wa makanga ka fio ile ia kau karango ka mta uploadile au ke kironge le ka upure ia mau mo kwanga kala reng fa disia so i ka kopokala le ngofa ya ko foi le ole o ko fa foi la kingu e foi langa kapangi foi le ba koi me fafu ma ka uriera isi kampangi ngai e la ko ponting areas foi ngai ali ave me ku oi e mai al ba ave sa wa menga foka ko le kuke siaki de il fallait le nga foi lo kala fa pe si ba inga me pe lo ba ku ngi ai sa ka wa foi nga ki lo le ma si le para me le nga ave ya nga me sa mo ngi ngusila e kele bonding areas wala ngai e kele ma ke ngusila ma kele ba ai mai a sabo skama i mea lava ai mo me fa pengi ai pe kasi era so vai ai fa ko ngo mo fa i ka nga kai lungore fa pe la wa abe ka ngi le kingu inum ka pure e ko kusa le ala kalanga ma me le nga fa ye ma ele se kala vo fa pe wa mo ngi esa pe wa mo ngi me kusa lai e mai manga ko o mau
ingi mea whape o ngō a koe le ese Kongo Samoa. Ma kua fau kako karongo soa, kako karongo i ba. Ma kako karongo i hawhiwhi, me whapenga. E kukusa le kia mea ngā ma le karongo a maure karongo mai. A mea whara lele karosia ai kupu mele. Inga ia kako kikiro, se sima ka upu fōle le kau ke koe kako rengi ngusila. Kau ke kikiro ele, il mori anga whapenge o mea whainga ele la ka whiowhile freedom of expression, but freedom of speech. I kako human rights fōle le, anga ia ko le, in maro of akasi por UN human rights. Whawtaile ata, wala avi whapei lunga this is the latest, alutito wa ayatunga, o lea it's a release from the government. Mole misa se vi foi lunga le vaenga le foi le toi tape na se fina ngalo fa tulafono sunga le loia alu te va yetunga o le release le o le mai le pager government se sira me foi la Samoa Airways denies defamatory remarks and condemns false accusations ia na luela ia le tuti tu ifo le na false accusations. Le saulole apia Samoa February la solos fulu mlolima. Samoa Airways vehemently denies recent defamatory remarks made by Mauhunt on Facebook, which has caused harm to the reputations of the national airline, its CEO, and its dedicated staff. This false and baseless accusations have no grounds and are categorically rejected by the airline's management. In a series of social media posts, Mauhunt falsely alleged that Samoa Airways CEO, Mr. Fauo Tauafatu holds shares in Talofa Airways while serving in his role as the CEO of the national. Okay. Yes, Lena Len Ofayatu. Lona Lua. These remarks are entirely unfounded and malicious, designed to undermine the leadership and integrity of the Samoan Airways. Mr. Tielu, along with members of the Samoan Airways management, operate with the highest standards of professionalism and ethics. Furthermore, Hunt's accusations against the airline's pilot and management regarding the drug testing are also false and defamatory. Samoa Airways maintains strict compliance with aviation safety regulations and conduct routine drug and alcohol testing in accordance with the industry standards to ensure the safety and well-being of the passengers and staff. These unwarranted claims about drug testing procedures are misleading and baseless. O le vaenga longa kolu lala, ma le vaenga longa Tasi lu, vaenga longa lula, ma le vaenga longa kolu loa. Le alai afia mai ai le tūlanga o le pusa mariu. O le mela le aluaila utala whamole saunima le ataua. Pai fai tau mai fo tatou i le latest release lea. O le mea muli e iei le kala leo ke vai koe whama. Unfortunately, se kuku ilunga whamole a. E iei le vai ngā le tusi walolo lau fai tau ai. Pei walolo pika ke koe kau ulou wale ngangana. Ingo i le au fai kusi. Lea. We advise the public to rely on trusted and verified sources rather than the uneducated opinions of those who seek to tarnish the reputations without evidence. That's harsh. O le ala kala ngoa mai mea kau defamatory. Yeah. Leo ke vai akula leo ke whaonganga mai le kua inganganga. Le winga le no fi highlightinga la vaenga le a faila o le a maile la ko press release or kau fa mangingo mai ngola ku a le ko sa wi manganga pi fa kau suai e ka va vai ai ku sa ka usa o mai ya fa mai a wole fa ia ma fa 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 ale ele ha o nga io ku so le pu wala a fi e ko inga ka mali anga fo ir sunga ya mau ya la so fi ngalo sunga le lilo ia matulanga ile matau Whawhtai amu le whawhisili e wape fo i le
finangalo whaalia. A tonu o loo lea popolenga le Constitution na Samoa le taimi nei. Ona i le article fulkolu o le Constitution, pewa pe maua e whamamolea. A le atunu. La e manino le lei, la e whai mai rights regarding freedom of speech, assembly, association, movement, and residence. O le contradict la o le Constitutions. O ngā o lai ai mai si whamakalanga la o mei lalo. E mafai e isi tulafono o ngā overrule le Constitution. Aia kako mawhau vaenga longa lua le Article 2 o le Constitution kako kalangoa ai last week. This is a supreme law. Pea tuulai ai tūlanga i o le tulafono piko sili anga malosi. Ia lai mangingo mai o. O le Constitution na Samoa, kasi iwa o lua become active. Ai la le vaenga o leo ke pese ia uia. O I kongoa e ongo avea i Samoa ma se e ongo a fia i Samoa. I lalo o tulafono whaavao malo. O ngai kasi iwa whaavalu. The United Nations General Assembly ngalako pasi ai le UN Universal Declarations of Human Rights, which means nga obligate fu Samoa. A fuala kasi iwa whaavalu le nga vai kaiminga o laipu lea kako e New Zealand, i lalo ni instructions a pelkangia. O mai kasi iwa o ngolua, o kuko kasi Samoa a endorse le United Nations, le kako whaavai. O mea umalanga I kongo le whaavai, nga fua I le main documents le, se waku lunga le documents le o le the United Nations Universal Declarations of Human Rights, le Article 19 o le kusa pe o se declarations le a mo laulang ya ko. E uphold human rights, it says in Article 19, everyone has the right to freedom of opinion and expressions. The right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart informations and ideas through any media and regardless of frontiers. Au mai lola le isu le yamau. Kusala o I se kala whaafaingo fia ma le nganga o so oma. O I lo whaangkungu lua ka Constitution. Lea ua kako mali lie le Universal Declarations of Human Rights. Nga pāsia I lalo le Resolutions 217A al United Nations. Mai o le kako Constitution fo I pe o nga ka ua. Nga endorse mai le UN. E nga o umanga nga vaayu mai le UN ia. Yeah, it's okay. Lai protect ai human rights and the freedom o kangaka e whaila ko mangaku. O la uia vai le kusi lenga kusi mai ma le whamakalanga le au mai. I understand CEO in corporate organizations, they have part of their salary e tai ai shares. You know, they entitled shares a kampangi. So afa apea la o leva apea mai SSC. The public has the right to know. Po o wako ai ngā perks ia ave CEO ia lela kura ninga government enterprise. Because of Samoa Airways, is that a Samoan ole kampangi va lele kungu? Although is not a government department, but it's a government enterprise. So le kelela o CEO we lau ke whainga luenga I Mengio Airlines, including ai foila banks. Ese le part o local remunerations e cash portions. Ese foile part o local remunerations a meet your targets wa maure pongisi or afa pe fia kausanga laughing luenga you entitled to shares. So o la ia le avanoa. E moni ai whamatalanga lea sa ngoingo. And I think ole mea lai ku ole langalanga amau. The public to know, because these organizations, these government enterprises are funded by taxpayers. So every taxpayer has the right to know. O ia awalan malo ole whaalua ia kupea ngaka kongi la fonga. And I always hear people says o kongai overseas ko kero kongi la fonga. Last week we heard excuse me, luas full valumilionga o kupe ko kongi la fonga kupe kangaka kongi la fonga Australia. Lenga ave ya Samoa. That's part of Australian foreign aid.
28 million is not a small amount of money. Is eva ai falkangaka. A fikala iai. E mo ila ele o laku sa ole tax ka ko ye ngi alu sa ole kong le pocket al malo. I Samoa. But through a fiukanga inga fa va malo, Australia agree pe fiese pa ke kimol Pacifica include them Samoa. Alinga kwa last week 28 million. Ele o se kupenga nga sa se pocket al parmio Australia. Ole kupe akanga kongi na fonga Australia. Ole foi sa New Zealand release la ko pa ke ki mo le Pacifica. And even if it's $1 or $1 million, ole kupe akanga kongi na fonga le ingi. So a fuala ia kula fongo fa va malo pe yonga kaukalaile Universal Declarations of Human Rights. Pasia ilalo le resolutions 217A il kasiva fa Samoa is obligated to respect the constitution. Le vola ko va ia kul constitution il articles full code. Ola ia ilalo. Ole mea va inga e ofo palalangi pe fa fea onga insert le defamatory ilalo o le criminal code of Samoa. If there's any part of Kongo defamations, it should be a civil, not a crime. Ole civil la in a way where e sau ia ave pi i le court. Nga prove la ia lea e pi. E sa olang fa makalanga la fai. Pe afa pe kango release my evidence. Ole leanga ole ku ilalo ole criminal code. Kuso le ango kia ile sa olo konga o kangaka. E faila ko mga kumala ko langonga. It's like we're actually worse than what Hitler was trying to achieve. Ole on 5 days sa uni lo vidangalo. Ole me malia ila uva ia duly attack le ufaya mau. Ole attack le. Ole attack a personal. This is a personal attack. Now, my question is, I say wale fai isi fa sala lawia le entertaining al HRPP. Or siri mo muanga, I say le o ye fai nga news line o a ya radio talk ya le o fai mai ngai. Dave said a lot. A worse for me nga la ko kalangoa. Ngai lo ia me faʻasoa mai le sunga ya mau. I say wale o e nano fa ya to this is if aka fua it's a personal attack. Anga le fa ngela ukala le o le atinu o le mingi skale o le Samoa Airways. O le mingi skale o le valele. O le li le marula ka mama ya mau. Le li le o le upo le pe o valori fo fai mai nga mei. O le matua le malua o langa mama iska mau i waile kai popole i mau. Ala ko foi sa mo la fila fi solo ele o le makua best friend ale ale kingu. Wo mama ele al mingiska o valele le. So wale valava nga kau mafai. E su e asinga ka mai mea. E kau ia se mafua anga e te kaisi au so makulanga. A le mea wale vanga la lau mai media le HRPP le ngau yo le kingu. Le wale vanga fai nga mea. Ele io e faise me ia. So this is ole me foi le isi la fia foi i la ko fast supporters la va ia la sa o la ko. Ole me le wo ko pule wa ese le la ka mo fai foi ia kanga ia le wo ko kuri ese marpaki. Is there all behind here? There all ele o foi se HRPP me le. Ale ko fai ar malo. A vai fela oi e to fai anga i media. Anga I kanga ka fasa la usa kere foi longa nga. Now I'm not trying to defend ia ole fai ala kulang ole ale me na o tang of fai. Ai ole me le. Oro ko kang of fa o lo ka we fa nga ia io to marusi anga o work ni. That's a piece of power. E fa ave vela el fai ngor kuskusinga le kukusa le identical similar mar kuskusinga le ki ule fai nga fai nga ile letter to the editor. Fa inga fo yo lenga ma vai lenga. Ai fai uma ia I le pi sau fo mai le au uneducated. Se vai la ko ia ko inga. Very unprofessional in the end. Yes. Mankuala last year lenga o ka ko tini no male malo ia fo sa mo appeal on ICJ. And they have the right to appeal on ICJ issues like for vai sa mo ia fia la ko especially climate change. Ole vesilila. Whawhewhenga ko launga ko le impact o Samoa I ako o kekele malako, how they
all this ozone, climate change stuff, I lewa I mai overseas, o le ko ke walo I tinga, the fundamental document, the fundamental declarations of human rights, o le anga expect ko ke protecting a ia ka Samoa. Article 19 o le Universal Declarations of Human Rights, e le mawhainga ka ko overlookinga, because o inga fo ilinga au mai eisi vaenga o ka ko constitution. So ia ke aula, awa pe o leo mai la unga overseas ia kungu kekele, you have the obligations to the Pacific, because of how the Pacific being harmed by manufacturing of everything. Include ai ia le effect o le climate, le impact ai le Pacifica. But ia kukusa le vai le impact o le climate change, I kangaka, ma le impact o ka inga lai suppress ai le right o kangaka express lack of freedom. So do they think e ola ko express lack o voice overseas maka o akungu kekele lewa mafu ai le leanga o le kau? Ai awa pe whai yaku kangaka ngu o Samoa o decisions ngai ko ke whai ai lunga le a fi ai right a kangaka, all of the sudden waka mawhai suppress ma silence kangaka. That is not okay. O ngai aka ngiai, we are getting to the territory where people will start vaiangia le fiafi ma le upu ko ia kaika. O le a maka ngi whai kangaka ma whateipunguku. And that's a type of protest if I mai fafo. Is Samoa not free? Because o leila amaka nga fifefe kanga kai faifa makalanga mala ave esila ko sa lokonga o leila lo constitutions. Samoa agree to the Universal Declarations of Human Rights. Aloka ngofi faingi ko inga charges fapia. It's beyond anyone's expectations. Elua o komegi o memo mua walanga le complaint sa ungi afa pe any sales started I pay commission. Would that be interpreted as shares? Well, kusa me your shares silvai fa pisingisi kusa shares my interest. You have a interest on all menga le drive you are motivated to hit your target per fa pe ole so interest a reward ia so yes e mawhainga ka uwa pe ole ia shares, but I think ole shares le kalangoa you become a shareholder, like you registered low interest ma va pe aku ava pe ole cost share la ia pe ka lafi kulima sengi for example au mai ngia o shares pe afi yanga fikala ile pe fiel ile kupe faalu fakao shares nga, but that is where you become a shareholder. And ole kele o private ma corporate organizations singing you sila mauskaria. And I think we should also think e mawhainga kupu Samoa, because we're talking about development, and it's not a bad thing le own shares in company. Yeah, but ele ka kau fu ilanga ka mawhaikanga ka shy away from it, because afa pe ole part o lau o remunerations po lau compensations. It means o lau e reaching ia we mawanga target linga vaku mo lau performance. So in other words, it's good for the company and it's good for the person who's working hard. But all of the sudden wa mafau faukangaka. Longa winga ye o ngai own no. Owning something, you have to be 51% shareholder o se kampangi a ko ama faila ia le nga faise kala va pe o inga ke owninga le majority of shares ale al kampangi. But it's like ole ka mafai ko ya kanga ka sa mo fa mala malama ya ila ko fo ele o au lak mala malama ngimia, and they turn it as like SSA. So where's transparency? Where's accountability? Because transparency o e kanga fai ko ia o lo kon kala kere. And it's because it's a public entity. The public has the right to know your information ngai pe fia ko pe nga ko kong yai mai pe nga meet fo ila la ko performance. Okay. Ola o komegi mulu hore ola ka ki ke ngembelo ko pu ya mau. Okay, longa fai la mau ia nga fight na ngai case. Onga ola mangi ngola ba le se me fa ka fa la nga ma fa yo la nga ya assumption ni me nga kupunge a fai a ke wo loka ma le mele kako ki fo le basically la nga ole loka sam
O le loka ia Sam ma ia me ia kukunga e fai a lise ma lio ma lauli. A ke la wo loka ia mau aranga case o le social media ma le mafai. O le ase ka ko pa de play aku fafo wa o Samoa ia kwa le fa foi se me pure ala ko. Toxic was it off. How can we help from the point of view for le ko ke fai se me il malo fa kasi por UN human rights. En fai nga sefe mau Samoa. Po se ka foi Samoa e loka I lalo o ngi mea le kala fe ngai fape. I think that's like we ole writing as kangaka because oku umai nga sangi lalo le United Nations declarations on human rights. Oku umanga their citizens or their people have rights to express ela ko view. Ya ke ula afa pe o sa mo ile kulanga. On me mo mua ka ko lo le position na maur ka minga fai le nga fai le comments. Yeah, le kokilo uma, he was a ilanga broadcast. He is considered as a media. The freedom of the media is not free I Samoa. Pea o kulanga le la o ima. O le mea lai mawhainga whai ka Samoa overseas. If they have a vested interest I koinga treatment o journalist whapea, you can protest. Alula le protest. Ia kungu uia ingei. Not go to the embassy po consulate sa Samoa. O ngai ka kaunga ask Bela Foreign Affairs. Ask the Foreign Affairs. Po o le mea o lailo ke wa ai aku e okay le ko inga arrest ai the media I Samoa. Because it will affect daily right of the journalist. Express la ko view. E feke inga I lola iei le kula fongo Samoa and their international obligations to international law. O ila la highlight ai. Because if I appear my Samoa, en makula fongo about defamations. I fesidi akula ia akungongi. And what is your what are you saying about your legal obligations to uphold human rights, including your obligations under the Universal Declarations of Human Rights? O le kali o le fesidinga e ongoa afia ilu reputation na Samoa. E salaka aloa Amerika ia the way they react to the media. And sometimes what on mele kupu Samoa is nothing compared me kupu Amerika pe akalangongi na media. E le mawhainga whai ele malo Amerika se kula fongo e suppress ele media. Ongo alelo ki loinga, it's a freedom of expressions. So e mawhaila kangaka ia ngei nga saingi petitions and gather ia signatures, nga send la ia le vape inge New Zealand, Ministry of Foreign Affairs, we seek your help. Australia, same thing. E alu sa o alal fesidinga, alu lola Samoa, kai ka yon malo Samoa. We have a petitions. These are your diasporic citizens. O le mo ke whaalongo aku, o le almelo o kupu. Interesting o kalango se si mai willing kongi and the person, she's very high in the media in New Zealand. Ko kiki alu ai kula le makalangoa and she asked me questions about me kupu Samoa veku. If he really wants to know what's happening on the ground in Samoa, I think you need to go to Samoa, and second, you need to come and sit down with us face to face. I don't trust o ai le court ke fongi male recording ia ka conversations. Yeah, we go over everything, and she said, esir kala le sau, esir kala le avangi, ese make fa me evidence le am aveku. Well, that's the challenge. Ngamakalangua I foila le Universal Declarations of Human Rights, because this is fundamental ile kele wa kongu ke makalasi. Ya ke aula o inga mawhainga sapora kwa e kangaka Samoa overseas. Mea kupu Samoa e ka mawhaila leverage ai because ole mea yongo kupu. Pe afa pengi prove kongu nge yo lai ese mea penga kupu Samoa. La slow releasing of foreign aid. Le lomar pakeki. I have a pengi mawhainga koe slow le e whapea afa peo ko inga menga le kupu. We'll be looking at slowing the foreign releasing of fund of foreign aid. Because on ko ke violating your right kangaka ole it's different from what you guys are telling me. But ole ye officially le UN Samoa
E ka kaula ia maunga nga kusi le lako ofisa nga pe alu mau ka longon menga. Le ofisa nga. A me ka kukusi direction fo le susangi de so wala ngo. E mafai e maunga faisanga kusi address to the United Nations. Lai Samoa. Lai Samoa. Like all addressing of the United Nations Samoa. Address sa all United Nations. Ngai mafai nga escalator vai nga Lai Samoa overseas. O le mea lai o ngā kupu pia wha pia I ese maa salomi yanga o le United Nations o lewa I o leit I a fundamental right akangaka. E mawhai lai vaenga lenga refer law to the Human Rights Commissioner, to the United Nations Human Rights Commissioner. Yes, some people views that e le engi pawa o kakanga, but o le mea peko sili yanga ka ua, e expose ai. Le mea lai kupu Samoa. And it's gonna send a signal isi a kungu. Be careful with making dealings with Samoa. If we stand to uphold human rights, if we have issues with, for example, China and the way they're treating Muslim or Uyghurs, it's the same as how Samoa treating their citizens. Violating human rights, it's violating human rights regardless of where and who. O se susangi ke renga, moa langa kako Samoa. E whanau li fai Samoa pea kau ke vale au. O la una tilo, maa lo whawitailo lua whiringa faʻasoa, wa te lele tatou taimi I le faʻasoa ina o le matau. Ai, I tu atu uma lava o nei mea uma sauni malei ataua. Whaporukiki. Yes. O tua uma o patatua o nei mea, e whai mai tua o le loto ti ngā. Wa leva lava I le I whaia se mōri anga whapea. Ai le I varfonga va o te tonu lava o le fast. Wa leva lava na whai porokala mea mau, whai tatou porokala, wa leva lava I le wa masani fo ili totele. Ai na ona tutuli e se atua o le to ono lea. Ka koruia, ngā kukuria. E ai mai se a I whaleaka o mea whaleata walanga tala noa mai a mau ia o le tamau a inga le lei, o le latou I tu malo, lea la aka uaunga. Lea la u whaalo to I whale mai ai le mpuna mai o le vaenga le. E whao ngā mai pe se awala e whao ngā mai ai ia le company wa ale le Samoa Airways. A o kuak. E mā kila re ku mai ai io e la ua tilo atu I leina mawai leina. O le fo iu kei loa le ka amilo ai le mangu whaalafu ale mai I merepongi. Le ta amilo solo I tua pe o le mtanga ruenga o leo le ua lua ngia e ai le pito lea. E foi lo tali tonunga. Ele o yeso la to no ta inga I tua uma nei mea. Ele o mafau fa pe kaloka. E o fa tsawa. Ele se la to no ta inga. E talota ni tanga telefone pui ia mea fa pe o defamation. A o le mea lai tu o la to me nei. O le awana I toi tapisa tanga tani. Lo le leia le awari ia. Ele se so la ko mat baroka. Le la o tau mafai fa ngalo la to wa vanoa muri le a o yai le power. E tau mawhai e shut down lava I a media. Lea lango anga I le fast. O le automate dream lea. Lea lima orko ongo lea. A maka mea fia me malanga vaenga lea. Wafo I o I. Wa malama le lei lava media. Makangaka ia lea la tau te lango le fast. Wa malama who these people are. Komo mai. So, e le mawhai kusar mele le wala ko ngau. To shut down everyone lenga ngaru whakasi onga fo e fiu e o koe whaasufi kangaka ua lava ia ka koungi e koe kau kangaka o le au whaangungurua ngumera kasi aia awange I koe paroka ia sesi awange I koe ala winga ngai kangaka su e meha koe o maiko kongu ngi whainga malo mafu angala le ngau lava to shut down mau walanga o mau lesi influential I dunga social media failanga podcast la ua va ai manguia o mau fu isia uso matulanga ile I lana tau mafainga so now wa kilo ako ele kuku I ma ko paroka mele all of the city la sia tama manfui oi konguanga la jinga le complaint o le au mai la va yeto Samoa Airways ai ku sai tau te le loa po o tielu ai fo ile ngom yelna ono le neila le mafuanga ilalo ile Crimes Act Samoa ile kasi fiku la sa wai a person commits an offense who publishes by any means information about another person that is false
Ava pela o langa complain like saulo malisi with the intention to cause harm to that person's reputation. Okay, lo le ki ru kau mai kaunga mainga le melo ki kau mafai fa mala mako. Ava pela le Samoa Airways. O le Samoa Airways was a person. And or company. And you cannot say Samoa Airways, McDonald's is a person, or you know, kusa o me vanga le ka ke mafo fawai. Ele o va ai le ele official leo I kula fongo le lo ke fanga. Esa o ile so nga siaka. O lo ko mafai e fa nga le lima o mea. Yes. Aile because it's not about the fast. It's not about HRPP. It's about what the law says. Absolutely. We have to sit and stand where the law sit because o ingai o mai le fair and just for everyone. Ava pela o le sau I le Crimes Act sa moa le vaenga le kaskas fiku it's about another person with the intention to cause harm to that person's reputation. I live in mai o le Samoa Airways nga lauchinga. I hope they're not going to go tomorrow and vapia sui loa la ia I sau lo se si. Ia loa nga fa fonga merka mingi. Sua lo vidi ngai. Sorry, ave se mai sa mo we se ko ro irka pa vai ta tu. Ale ke vai kum fai ka ku le charge. Ele foi me ka foi come to su I mau la ko. Yeah. Em fai mau come to su me le wa ke ba ku ye me la sa le kusi. Le sa. I've looked at do you know the hardest thing I ko mengi? Mai wa leva ngo ka pisa ai sauni male atua. Wa leva sa ma faʻasoa foi personally maruso ya mau o kala lea. Ia e ka penga I le kai mio o ko ila vaenga ia ki oi. Ia e ka penga lenga wa leva fi papa I mai ya. E finga ka e dei I'm a New Zealand citizen. I'm a New Zealand birthday. I'm a New Zealand birthday. Yeah. Ngalanga o fai aku iai. Ai na o no fai am o fai tulu so fa lo tele mari tulanga iai. Ai wa levanga ka wala va mai. Ele fai ngo longa, ele kai fai le HRPP. Yes, ele fai le HRPP. Ai va inga nga momoku ese kwa o le vaenga le. Kupulo marmele. Wa foi la wala joy lo le leia. Okay, let's start. Kusar ma la ko take le la fai. Ka ko ka mo fai ka pepe la lo ia. Any media or any people. Like if I exposing America ko pi o pa ma ka ko me fai. Let's use le power le wa ka ko. O le melanga ka ko mai ngai. Fa popo ia I mare fia kele or kom singo leo. Fa popo ia I mare ori kele o wari inga le wa tule melia. Believe la ukara le fa ngisa ngi ma Godfather. E alu ka ko va ku ngo fa popo mai si moriang. Alu fa popo mai si defamation. Defamation. E koso. O le mea tonu a leo te pisa tua I le tupu mai si uso ya va ama si on tolua. O kama fo ile leo le uma mai loa fakulanga le sort case. Ai sa wa loa mai inga conditions I or payo. Not to go on social media or post or whatsoever. Vai la ka ko ia. O ingale mi te le la tu take le le ku fa ko. O nga ko so lo le. Kolo. Se ia uma lava mana awangi ko pisa tu le la tu. O le kanga le la ka ko maka. Me le o common ke di Samoa le ave me e official le sa wole me fa ye. Wole o ave le call pe ave me o uma le official le. Mai ole makua mali e sa uni mali atua. Oka soka mai ngi ko inga me pisi le ole. O ko sila ke se pisi le ole o defamation. Shame. Like ngai kau ko e ke alu e failo ki ke su e kala ma e fai ka kala. Wo al Facebook wo e maro se le. Vai le mela ave e le maro si anga ngai leo e ka wo malu le malo. La ta vale tu lo wa la ka vale ma makanga. Talu le tangata le ka ia malonga manatu fa pito. Marka alo de kingo. Le la ka vale ai fuar ka konga. Anga o kupulanga au ki fio foi le tu no se swing ngi ka inga enga ngo fa yak yo it's a hard job
Sauni, it's supposed to be a tough job. You're out there hunting the criminals. Alwe break down walls, break down doors. Alwe iwe ai su e mai out drug dealers. Mau uma fapenga, mau e su e le saunga le mu. Awange mea, le winga o resi mele la o ika ko makaga ngolo lo. O ko furo le ma iPhone ma laptop. Ngofo le so akoa. Ma hunt le. Ele ko vai angile o e o ka ko vai le fara vela ve kula mai le ka fa ola le sikinga wa la ve ile la au malo si fanga ai fa mai ru ka usanga ka mi kiking fa pa kusa ole la tu pe ma tu faule le aisa ma me fa penga ma le anga sala so solo ai ole a fa fale fa official leo e maka uma ngale pawa le mele la fa ka ko leo malu ai kupe le ko nginga a ole o mai e maka ma fa ka kala solo i ngor Facebook esu e me ai kanka ka fale anga I think ole si ai kia e mafai nga fai e mau ava pe se le fia mau ole wa afia onga saulo konga ila lokula fongo include ila male Universal Declarations of Human Rights. E mawhainga kango mau e whaisekus. Sensa oa ile UN, address sa ile issue. Ko e sen fola ile o le kusinga, ngale sui o le kakale address sai. Address la le Secretary of the Commonwealth. Same letter. Same letter. O le mafuanga laingo mafu fau le Secretary of the Commonwealth. Onga o fia me le whape onga i o le chair of the Commonwealth. ICC ela ma le secretary ale head of Commonwealth, which is the king. Onga e interested in the Commonwealth, me e kukupu i members of the Commonwealth, ia kungu members. Po mauki ngoa o sefe ia kangaka ngu o kungu ia members la lo Commonwealth. And it's just a way e ave Commonwealth, we're not feeling safe. Given the whole Commonwealth family just left Samoa, pe firma singa kaluai. E highlightai, inga i fesili mai e le chea. O a me e kupu. O ai mo ke trusting. O inga fuila and ia ke au ava pe o yengila ngonga i ka Samoa lo kele o malukia o ngau kai ka inga farka i ka ile kai mingi ma leo ma le whamalunga kulafonga. We have to use all avenues in mafai inga mai le fisosoangia kako. Especially Samoa is not ele o kako se kungu va pe se kama a inga ke lengi surplus, a lengi deficit. We are relying on two things. One, trade. Our export will never exceed our imports. It's always a deficit balance of trade. And we know that because ke le mera o kukong. Ala iki o loyo I fafo. Which is ele whapose me leanga. It's the nature of our economy. O le mea longa lua, we rely on foreign aid. And that foreign aid e fuli. E se mai lama le mea longa kolu, which is debt or borrowing. Leo mai kongu ia sainga. So e mawhai e maunga vai le approach na. And to me it's just something o loa kaulo mawhau. Onga, I don't like people being suppressed, their rights being violated. E kuze e sen mele fa merkula fon fa vela kungu e sen mele practice so le vai ia kungu ia kekele o sao e alka ko approach le ave Samoa i fundi ave NGOs e ongo afia ele kele o fala pokokonga and any life o lai afia I menge yo being suppressed by government, it's worth saving. Mai o le sivaenga leu te vai tunga I le morianga le ave po ole a fasea le wa ave fasanga le so ya mau o le fa pe mai I pusa o ki nga lue ai fa pe mai o la o fa ya tu la na ave ni isa ma tu lo fa pena which is o la mangingo ka la mau ya o ko inga me fa pe ngi ma feeling ya e ongo masalo mi ai e kukuila o la moli mau mai tanga tai tutuila o la nga happen ko inga me fa pe mo e ye se fale fa pe mai ni se fale maliu po fe po tafuna po fe sa ye previous years e ka usanga ko nga sa raid leo mama we ko inga me ya o le fe ave yo po sa maliu e ye ai sai ko kongu mama fala fa saina so o la si la fia e mau ya le pe so langa fa makalanga le me e fu ia o
o lai fua ingi mea ngā kukupu ma mea whapenga ma ele tau te ele menetinga wasaka faʻasoa fo ila solua se wo fa nga ka me ia transport ia conceal drugs everywhere around the world fa nga ko ngu ia tino tulau tangata o ele le pa pe empty pusoki ai le anga ola ir kanga ia ai ko la lango ko ile o ki la longi ma me va tu langa o tu pu me fa pe culpa ko moliu e wala nga ole mam ma ka fara me fa ka fara me e ke se me mari te lo po hit kongo e maule se le mea o le kup a foi lo fatu ele te inga e mamingoi le nga wala nga ma nga langa ma va ile saure do akala ku bia ma ioi ya o vai nga uma pe no tatu faʻasoa falo itele ya na ona o la foi o ai foi le o le a tapena por a le kua pakakua o le a ia ile vai nga sosoani atu foi ya itulanga mo le sunga ya mau le fa mai mau pe apa fa sa mo ku se mai fa parangi ko sa ele manga ya ioi ya alanga ele chelo besene tele maua o le a foi vai nga foi no sosoani atu ile por kalame ai o mele le la fa ai lo atu o to uma ia ma ila to amisi tono Samoa o le ua makua la malama le fidi marki apolo ioi o le fidi marki apolo o le la vea ko kongo au ku vai ngar ko ia o le asi ma tatu malolonga ia a foi vai ia ko kire ko malolonga ili ska ka meri mai ya mari ia meri barka ka fa se mai malolonga e maga o marolo o ka ngor pokaram i family meri mai au ango foi sa oi tole e la sa ku pe ko nge mako ele ka nga ba go fa fongo is ke ba pi ka mango ko fa i foi meli mai moni la kala meni me fa mai o la tu ala lo ya pe a o to foi ni malolo nga pe fa ver ka o fa ko a mai la sa ku pe se ko nge mako e fai oro maka fua e fai ka kala fua ai longa fo yo mai se nga o se lengi so angi ai se mea kampangi tatu marolonga au te ita foi marolonga foi mai fa o tatu ori ele do po o ele si le o le fa mruina ele lulu mo le sai linga o le ami tonu family club fa so tai mai le tatu official le Bluwave TV luga pro club o le Tautai e mo shoutouts lulu mo le dei se tele Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of ua sa o le leile fa o no ma le filifili le fa o le talo fa vauta te fia fa tawina mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava ile lima se lau lima se tala ona filifili le o le upu check out e fa mau tu wai lau fa o ala lau papa ia o le awala mai manifa te 4 lanes e pa ia tua o imsaina i vaitele ia fa ngaina i mato footpaths ia o driveways ia o speed humps ia me se foi ia fa vai o mota ia me se foi fa vai o warehouse te tele ia o mato te fa ngaina lava le simane ia le Golden Bay o la foi ia mato paipa ngausia mo le fa wina o wala ia o mato fa ngaina foi le Golden Bay mai Tautuana, highly recommend. The quality, ma le malosi, le finisi o le sima, tua le lei ato toa. Ia e recommend ai le whangaina, mai te siri mai po fe maua i le Golden Bay, ia le sisi no whanga, na tatou whanoroa le SMI, i pia, ia ma tatou whanoroa le SMI, i sare longan mo tele i se la whai, ia ma le whanoroa lapa aftai. Taimira watile ua joe sfurba rubi rucha jarali tulafono tautua whaua ua le Blue TV ea mara tātou porkala me o le Tautai ele rivanga o le afiafi whaaftai tātou samarianga le lei mai se lava le tātou major sponsor le SMI aftai foi whaonga le tautua le tātou SMI ia o le mātou foi le tātou sanga tu wo mapaanga mamaya le tātou porkala me o e fia le nei tautua ia tātou whaonga le au onanga le SMI mo mota malawa ya bisi foi ia o ekalesia ia o fleaonga wa uma faletitele ia ta vale foi metulanga wala foi la tu fa tawina le apa le maloto inga le leile fa ye me panel peters mo fale engineer metulanga pena tele lava
o lona lelei mo tatou i au kilani po tunu i fafo i New Zealand i mafai ona totongi i au ki i mangele le officially mangele ia ai piki la vai lo ai ngai Samoa ia tatou o loa matulaga faapena ia ragata ilea o nisi o tatou o unaga pe i le Moatoga ia ma le Sanita ia me se o le Tasi Market ia ma nisi lava le Pacific 40 ma le talofa voucher tatou mo mori se usu mo mori pese wase ali ka faʻasoa ali mo ka koano ia le usu le asfanga usiro mo se lau mo le fiku se lau mo le fitu ma lor soifua le lo por ka ka makua le we nei mo ka ko ia Samoa ia mo Samoa wow Happy birthday for Tino. Happy birthday. Ia, seki mai lo leo ko pe luma le atole tina ia afa pe e mai mo mai fotino o le au swin nantu ia unei e mai se sunga le loia ia ma le Godfather ia le tatou pese e mo molia ma to lo fanga afa pe foi o to uma la va to fia se furu afe le lungo le prokalami tatou pe pese fa tasi mai ia i le pese o le aso soifua o le tinaia fotino. Testing 1 2 1 2. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Fuatino. Happy birthday to you. Manuia loa sofana, Manuia loa sofana, Manuia loa sofana, Fa Manuia lea tua. Hip hip, hey, hip hip, hey. Ya, alna happy birthday Fotino o el tina matua ya tano ile tua ito popo sisi tu sanga manisi tu sanga mo belo malosi ma fia ya ile li ya nga fuakingo ala ya e free fa monianga lo nasa soifu lango o ba se lau ko so fa bikonga le wa yai se lau lo lunga free iva ke si mare iva e to e ko kasi ala so shoki ai ko foi le o foi atu o le mana i o le melo le tutong ua tau le tele ai le aso fana ke va ko le mali e o ka ko ka ia ai le vaina io e se lau loanga i lunga tutongi vai foi la o ki nganga ia ko se lau ala la e mo fai fa se lau o nga ia ia o sina va inga ile nei va nga fo le tau i Samoa lolo wale tau ma le tapunia io o a onga ia ai me se fo io fai nga malanga i le va por se va pe ole na sira mai tu langa talo le tau ia para palafo i maswa vai ia malolonga i te leonisio no o te rola fa tau fo ia na inisio tangata ia na tangata ia la tau te fa tau wina ia ma i la tau fo i lungo le tatou por kalame wo ma pa aga mai ia ai malie o ko finga ngalo o le kele yor kusiru le ka ki i tatou ofisa o le ala fo ilale na ia le ai e tu ina tu i pele tatou wa fa sisilanga le ia fa mole fa so te mai le ofisa le Bluwave e sau tu silulu ia e mafaina ave ai te tongia ile te tau ona atoa uma mai ele i mai ar masina o perila fa mole o mati so o lo maua lava la le avanoa e te sau wa ye fa tau o ye ave le tusilulu ai e te toi foi mai e to tongi le tusilulu ai ele i uma ia mati pe o ya perila foi fa mole a fa pe e ke sau e arum kusilulu wa langa o le itanga tau le fa pena tu salava penga fa maula lo suafa ai ama lo mai ele ikokongia pe fa kwa e ka wo so mai time ia e no school before langa ile so fa ngata au foi nei e alu va vetu fa mai fa pe sia wa mi o le wa ai le lo le ai o le vai ngala nana ma tu to longo puyeli o to America ma Australia ia le nana tu watu la vailunga ia no fuanga ma ila to te lofo ia o tau no to sila fia uma tanga te tau no ma wai tu silulu ai mo ta to la vai nei ia
o inei foi le Bluwave o te loa la ia isi la lau te whaatauina e le a whaina lea. Ai ona o le tele ma lea noa i o tātou tusi o le fwe fia kule iak. Le alalala na wha mole, wha fiso te i mai. Ia o le a maua foi tusi lulu papakiu lea la a whaile stona i nei. O le papakiu lea a le fundraising a le sunga le lilo ia, misi ona ainga. O ila i tautifera i o tara, lau tu nā tu foi lunga le stona i nei. Susua kuai mapiki e lau kusi lulu. Ia na e alula ia, ia ai toi wha mautu mai le aso. E te tongi mai ai. Awangai e misia. O le makua maka inga o kako whailonga. O le matua telo tātou whailonga. A mata mai lava piki apu fau lava. O le tuainga o le Hilux. Lua afe lua suma le 5. Ia o le lunga lua o le SUV ta vale uma. Whaasolo mai lo le tolu suru afe ma whaasolo solo mai lalo. Pinga la au whaiatu le tala le nei. O no fuanga ia mo Ausitalia. Tau te whaafiso ta isa o i lava tangata malato numera. Awe ki koe meli mai kia u kele fea rua ima ave ingo sori o le mele a kako o Samoa. E sir wha mana manga kāri a ka um Samoa. E tari tonu mai o le wa vatu lunga ai menge mai e uma e koe meli mele sa asia tafa mole o ai foi o mele pone o ai foi le wa vatu mele pone. O le tatou live foi e always lava e available i lunga online. All you have to do please. O loko e halu ko e maka le live forward i luma mai kango e whaavave le mele le mawai e tatu whaasisilanga. Ta mole. E umaro le porkalame. Ua uma foi mo ukiu ke whaaplu TV. O na uanu foi le whai ukiu ke wa ngā alwhai merki ngā le ainga. La whaasolo a koa lau tautai e kako wha. Omona plua la black box. Ia, a Amerika fo i nai se taimitu i nā tulunga ai mō tātou a ia i nei au kilani o le maua le tātou tusi lulu i nei i le tātou ofisa au tu. Ia, o la fo e maua tusi lulu se uso e manatu le lei. Whapea me manga kule lei o le la e maua le uso. I oe, ai au teiloa e te le lava pāse se manatu le lei la e tufa i aian tusi. E o i ngai paralangi e le o malama i ngai me ua whaakusi lulu. Mama kuai whaakusi lulu, pai manatu le lei. Ai ono fuanga na wa vatu mo Amerika, Utah, na ua iai sino fuanga ia ma Washington, California, Alaska, ia Missouri, le utu inatu mai lunga no fuanga tau te whaafiso ta iai mo le tātou tusi lulu, ma le tua mai, e le isi mea alofa sili, fiso soangi sili, wala ngai le se mea alofa o ngai maua le raki. Ai le isi au fiso soangi sili lor ka i keise si e whai Samoa. Ia, nai lo whaataunga le tusi lulu. Ioi, whaakau kusi lulu, o lo sao lea, i le keisi ke lea e whaatapena nei, le tō lau ia me. Ia, o le vaenga nao nei whaasisilanga. Ai, tatou toi wha. O lea ua lau viviru le lalolangi wo o ai New South Pacifica ma le lalolangi. O lea ua sau wailunga le keisi lea o le ato e lau ina i le solufu wha. O lea ua avea le HRPP. Le lawyer sili, le palemia, even the speaker. These are the main three. Le ua ave i ai le tangi a le HRPP le tuangai. Ona o le whaawau pea o se whainga mā lo faʻasoa tulafono. I le teletonunga leo tui le epa. Ia, kako faʻasoa. O le vai aso fou le aso lua, o suia le fongo au. O le voua iai whaamatalaga. O le a ono whaatu wai le lafo. E le to e teletonuina ma le to e langoloina le taitainga fia mea veo spalmia. On the other hand, po le isi tu, le ua o le whaamasinonga, le uto e asia, ma o le a au mai e le whaamasinonga, se whaamatalaga sa o le mele. Ia, ua le ilunga se mea kau whaamakalai ringe, o iei ngisi mea sa aungi e mawhainga. E iei ngisi mea e se mai. Ia, o le a se whaatata, matua o patatua la o mea iwa apa iei le limo te itai o le ituangai. Kasi al mele koe, o le kuspa ia. Ia o ke loe o ai kanga kai e le kaimingi. E leo koe ke e le akua le whaawai i Samoa. Peko sanga whaapea e alo lofa le kungu. E kakau fo i o ngā... Ia ale maka u whaalo alo le akua. Pa,
O lai mangingo le whaavai le atua Samoa. E o foi lai whakaukonga i ngā whai, o whakaukonga ngā whai lunga kuspa ia. Sa o le move lo whai HRPP. Mai o le move le whai HRPP makes the fast look really bad. And I think ua levanga kaunga tuloa, levanga kaunga whai se whai unga le fia me malanga ko lima. Pe whai fwis whai unga le ko iwa le whakaukau le ko ongo. Leva fwis a kaunga whai se whai unga la auli malanga ko lusful. Ai whakumukumu ia, ua levanga kaunga whai se whai unga le speaker. Onga le speaker lai clear lei ia whakongunga la mai konga le kulafongo le whaavai o le kungu ma le kulafongo whainga pāloka. Le kiuke o le speaker, le kaimi activate ai le speaker le whainga o langa whai unga. Le alau o ol vaenga lea e pau se kangaka, e pau le roll loke fio sorry i le waa ai o loia sili. Mankua foi e o loia sili e whaukua inga le malo. E le independent le loia sili onga, it's more like o le CEO le loia sili o laili poki sa o le panemia. E pau wala ko inga move ma whainga whai e loia sili ko inga kūlanga wapea. Wha maa vai, sau loa kuko kasi aku. Ai wha ngā lolonga ia position as a lawyer. E aven maka upul ko, you know, as a private citizens, onga o le constitution mo kangaka, o le whaavai mo kangaka uma. Ai, kuso I le la ko e sa o kala kule pa, it's how they started, it's gonna be how they end. Ile amakanga o le fast, ile la whainga malo, o le la ko I ua I. Ngar ko lima ko ongo kangaka ia e lau ke ko soa wha pa kolo wha pēr whainga o le akungu. Because of siri sao, o le ale tirimasi o le lako whainga malo le kamingi. O le mea voila ia kia ui lo vai le move lo whai le HRPP, good. It's to protect the constitution mal kulafongo. But a wha pe o lenga whai, lenga saingi le agreements le masainga onga o se malili yenga nga whai I kua e fia me makule e parkami nga la fongo. O longa winga lai unconstitutional foi la le malili yenga nga. And I'm interested to see pole al position akula e pa I le kulanga nga. Pea fika ingei, pea nga le mawhainga activate kula e pa le melo la ko whairika I mingi le solua kasi e kami kawa fia e fongo mua le akungu. Because anga wha ka o fear fongo nga I move kusa pe move faile motions of no confidence nga sema mangu resolve le kamingi pa ia kia uia I always go back ke le kolu lua a no ole fa vai ava e lunga le kolu lua a fa vai va mole a because that is e kaungo fie le akungu ele o se vaenga fo ila la alu ai se kaimi o le akungu ava il kolu lua anga e mako ikilia o le appointment o le parimia shall also be terminated by the head of state if the prime minister ceases to be a member of parliament for any reason ava pela o lesi reason wale ai sanga paki wale qualified e avea ma faipule onga wale ai sanga paki onga lai kala ngoa mai ai le vaenga kasi fast fulu kasi fast fulu o le awengi. O le kula fongo whainga pāloka. A vai fuila le vaenga kasi fast fulu section 140 pui kasi o le awengi o le kula fongo whainga pāloka. Kusa o ngaua le o kasi fast fulu pui kasi. Ngai whai mai ai. Subject to subsection 3, a member must sit in the Legislative Assembly as a member of political party, which appears on the ballot paper when that candidate was elected for the parliamentary term. Ai sau le vaenga longa kolunga le pui kolunga e whai mai le pui kasi e kakaunga fua i le whanganga pui kasi. A member elected as a member for a political party that does not have sufficient membership to be recognized as a political party in the Legislative Assembly
May before that candidate takes the oath of allegiance, sau lo le pui pui a, join another party, me konga le lenga fai e pangfasio, kuala. Ai le i fai alanga whakau konga lenga choose join the fast. Yeah, fast. Sau le pi, become an independent member for the parliamentary term. Kusau I, e fai lo lau fai unga le kaimi o le a whakau ko ai oi, e rem fai ko suia. A whapea la loa e sau whapea mai ke le mga ake independent, a le la e join le paki. Le ala i ko ongo lea, include ai ma fia me. Kusa o langa e ko kongo la ko pepa pāloka. Le kalangoa mai e le kasi wha o kasi. O le paki ngā apia e kongo la ko pepa pāloka. A inga ua fitfilia le candidates. Mo le paia inga a koa. For the parliamentary term. Kusa la ua wale ko isela ko paki. O le qualification kongo wale ngā. Le kalangoa ele kolu lua a. Le fe mai was ceased to be a member of parliament. So, oi, a kongo le mea lai ko fesiri. O ai kongo ala activating ala mea. This is where the Attorney General move advice le head of state. Be mafai foi o mafai ele fong fekalai. E kaungo fie yo le mea. Ele a kongo. Wa ke lo mele la mo vangi kula epa o le la o ave ia fia me male malanga fainga malo ua le fa kula fongoinga. Onga o mai lola ia faile motions. E fai kai ao pe o le ase kai mi fail palo ka kele le ku. E yai o le unga la fama singonga le lo mangi. E ongo le ai se kalor ku pe le ku ile kausanga ngi. Wa ke ingi o fa pe. Ku kalor ku pe. Ai fai mo le so ra mo par mingi o le par mingi sa mo le la dissolve le par mingi o i e ko ma fo ku fo fica lai pe ya o misia que o se me sa mafai ngo fai e ko ma fo foi la fia me o i o le amanga ku o le fai nga malo piko sili o ngaleanga ever since Samoa become independent I langa kai ka inga because anga pule anga pe pule fia me longa loko resign, step down, let someone take the country, in elections. Because anga whapea lu ese malka i ale fast. She will still remain as fast member. Ai lea langa refuse lo step down as a leader. Kuli lo al majority o le fast. O le member al paki, o le okoi fai pule fo. So e malia o aloa la alungi ia le la alungi le HRPP ma le makula e pai ave ia fia me mlang whainga malo le court. And I think ia ke au ia the court will put all the resources to come fair resolve ai. Ai le yo le fongo le la songi. Ole mana vainga le sau noai sau ni le atawa. Ole fasili ngo me kasili o te fasili ngi ai to tonu level fa lo to ifa le fast. Ole ale ole a tau whaatanga I nai le nei mea e whaagau pia. Ole fisili lea. Ole ale ole a o tau whaatanga I nai le nei whaamai whaaloto I whale e whaagau pia. Ole ale ole a whaapanga noa I fo I whina ngaloma manatu whelautoa I ai ole atunu. Awalanga I le umalava. Le ala langa mara pipese o kangaka. E sori kula fongo ringo fua inga fia me matanga malito ono lea. Le ua le pipese ai yare fast. Pipese ai malea kungu. Le u pipese mai mal HRPP. Le ala ua kuwa kula fofo yo wa fofo le yo fofo opposition. Which is le nsa unola auli o faivai ia fai kua ngai. A o fasili ko kongu fa loko I fale. O le ase co-solution. A fai ua umalava ele fili ele karianga I fia mail fa mavai. That's a no can. A waka koe mafofon ngā mea. O a fo ia upu fo mai koi kiki. Kei loa o whainga baloka e kupu ai. So, enough la lea mea o le mafofau I le fa mavai o fia me soon or later. A wā o le alava makulanga I ai. O le vankau whai ngā mea po le alava. A o le tau te wawa ia tu le pasia mai o ia mea le la celebrate le limas fuka usanga o mafukanga masainga ma mea uma
O la la e whaaua lava, o la ofisili la whaaloto I whali. O kou au keia ia I lea mea. Awalanga ia ure ia tau ora upu moni ma le upu tau tino. A vai o lea e au keia ia le wholaunga. Even though o le mangua. Ia kia ura ia. O ke le iloa la pura mafua anga ia la inga. O tau mo mele winga lu te whai atua. Mai na zwao whaumaloa. O mai lo e whai whale leim whauma. Ai leanga e whainga kākele. O ngā kako wa ai aku o lea e ka o ko lua le wholaunga o ko kongo le fast. Le whaua mangua e lea mea o le fast government. E le yangi ngai me ka o nge fast government. E ka siar government or government of Samoa. Ngā o mahaloa o Samoa. Fast party, HRPP party uma. A lea la ua mapunga mai loa male melea o le fast government. O le fisiri la. O okay ai le fast party le melea. Ia kia. A le okay. Fai se mea. Do something. Do something. Ai e le whaapea la o le okay. O ngā kako ngofo ila ia. And let the people e whai kala ma upu. Leanga hei kamari anga o ka ngaka. E hei kamari anga o ka ngaka ma mea uma whapenga. Ngā pei ei leo sia kako ua mio. O ngā se ngalu e whaafua. Ai le whaki. Le aleo se ngā marko i ngā me voi lele. O leo mai o kaka mako kua whaakupuru misa. Ngā o lea ngofo. Ai fusu ai ka maiki. La veve ai ka maiki ma kulanga whapena. O la ula ia o le tala wale o ofisiri ngai. A vai e mukai I e ngakai I le kulanga o se kau mawhai ngā le majority ale fast. E le ise si action e mawhai ngā kou koe whaia I le ngofo ia fia me malanga whai ngā malo. Ia kia ula, o ke le iloa lapo le ale mea le ngā whai iskala. No, honest. Awalanga ki ngā e whaati ngā loto e whaati ngā mawhauwhau. O lea ua uma o na faʻasoa atu sunga le loia e ofo I kangaka ngai I kulafono I Samoa. Even Kuila Epa himself, the maker, he is the maker of all this, well, we can call it rubbish, or, kau ke karango, e mawhai, e pūle aka kou ule whai ngoanga o mea, ngā kangor ka maroa whai. Even him, lea ua tik lea mai a karangoa. I sor kula whongora ngofo ngai ke ngofo me ngai ke iloa. Ngai ke mana malama. Lea fo ila ua haru le maker. Lea ua haru e koe ave o whamasingonga. Alubi ngara ngā leo ki whakoe la utala. Awa a ngofo a ila ia le majority ngā o ngofo kulou ma whaasanga po a vea e liu alo ele finga ngā lofia me pūlea ronga loko mwha mawai esi. O tele o mana malama fo ila po whioka o koe se whauku aro ia. You know, I question that. I question that too. Whafonga mai. Leanga o lea la akele ai lole la au mawhala ma le whelau kua I o upo makala. Ai a whai e mawhai ngā fofo wha aloko I whale. Then, do something. E maa li lau sa ngonga li sa ngoa ia li a taua asiata. Ona ke role sila fia li a kaua asunga fuanga makalangoa ai. E iri keisi ngengi usila sa makalangoa. Makua I ofo le keisi nge le mele kupu Samoa. Al fisiri kongwa le fisiri, what is fast party doing? Yeah. Ngā fisiri le keisi ia kia. Where's the majority? Like awkward fast. What are they doing? So ngā whai mai o mā ua kalangoa ma le lo ia le nga ma kalangoa it's you know it's confidential. But e paule mea o le ua e moa ngā kongu ma le fisiri ngā fisiri mai ia kia ur keisi o siklanga ia viu le mele kupu Samoa. O le ala mea o le mawhai ngā activate I le vaenga o constitutions le ke kalangoa mai. O le like o le fisiri whengau ke fisiri le fast. Ia la uli mai la ko le majority. Lea la o aku le HRPP e whai le mea sa ka kaunga la ko whaia. Our last step down take sa o la ko fia me le That's le it. court. And this is what's supposed to happen 2 or 3 weeks ago. A lele o mawhainga la ko whaia ke mingi. So a whapengi la e au mai le whakungunga le court. Le al whakungunga le court ma le iunga le court la au mai. E ongo ti sao vai le il whainga malo le ke mingi, pole pale mingi. Everyone will go back e o e whai pāloka. A o le mea la kupu. La au mai ngai ma se instructions wha pe o le ale umi la au mai e whai pāloka. Onga e ka kaunga kawan le kungu.
ngā kongo le winga na leu te whatua I sauni. O lea mangingo lava I le saunga ngā le fionga kai fongo. A le fast ma le matio le pāki. La ko ke kai inga le o whainge fia me. Okay, o le winga la utala. Ai awa ko ngai ngi me pasia. Ma me whapenga. I mean, ko kiki a whainga ka ngo ka malama fu ika. Po fia tonu le sanga tonu le melea. Ua kuli, and yet, a whai mea whai unga kakala kuli le running or government. Then we'll fine with it. Ko kiki hapi le make sense, le soifuanga le soifua ma feo lai. A whai lo ua whai, pea upore kungu, a whai ua keu ia ma keu. A whai whai ma whai. Ele aia, ele koe ngā kia le vāor whonga vaa ua iei, ele o koe ngā kia. Wa vai lunga I leo mai le social media ma tūlanga I tangata ma le whaalinga o whinga ngaro. O ka ngaka kongu wa ngenga paroka inga. O ka ngaka ngenga langolango inga. O le ale mele wa e mera leo o ka ngaka. A o le mefo ila le whaatalitari tangata ma tiro atu. O le ale action o kowe kaunga whai. Anga ua move le majority lea ola I le whaamasingonga ave sao ia isa pela mai le constitution o le kou pāki. Lea la vea ai ua kuli vaenga lea. Ala mea walenga. Ala mea la atu ufa waitangata nai tau te si la fia ua lea nga vaa o nga ngofo I o. And yet o lea kou ke ala winga run le malo. E ofo I le mele le whonwhekalai. Mankua o le ke nangai saungoa. O fia me whonwhekalai ma le loia sili le ave le avangi. I le sua kulepa por case le ave kulepa mlang vaenga. So o I foi la fesiringi ai foi le anga va o le fong fikalai. E no nga ko whalonga ko ai le si whakalonga ngai kulepa. E winga le fong fikalai. Step down. O le amako I ke le ia kia o ke le I o le damage I le brand al fast. And o le a kei nai I le HRPP. Pe a whapenge ave le HRPP e a mai le whai unga le kō. Whai me le whai me le kula whonga. E ka ke mafau whawaila. Pe unga e saungo. O le ame o lengi whakuai. That's what I'm saying. Whai sa o le mele o mai le kula whonga. Mai o a fo ingi doubt. Mangi confusions I le kula whonga. Ave le kōt. Ave le kōt e a mai le kōt. Le whai unga i ama decision le kōt. Le winga na lele ta whai atu. Wai o menga I lea loelo ka mafau. E mafai, is there a possibility e oppose hai kou ke le o ingi whongo? O ngango ka whai aku. O le iai ground e mafai nga back up I ngā mea. Now, can the majority refuse to attend le whongo? Why? Leanga kou ke le kari kongu ingar kou kai kai. Leanga e le mafai nga kou I o inga. Ai manga kua mai fui. O le upu le o kou whaailoa inga. Tau te le whaatua ina fia me. O mea umala e saur fofonga o fia me. Wale ko iaise. Wale ko iaise vaenga o se whaakua inga. Ia ke aula. O mea umai e kakaunga o ke leo ilopo a whoever's advising le ngango ko whaiak. Awa e le mawhai e se whonga whekalai. A whai o le o sau ngoa mai le whonga whekalai. E ngongo kia ngai e kakuri o ngangaka. E le mawhai la ngonga kuria o kou pea kou le haku umare whongo. O ngō le ire kou reason. Nai na whai atu whapena. A le o te klea kula e palau ke le koe ka langolango inga ngi. La tau te le to e langolango inga ni tūlanga o ngia. E le koe o langa vaenga ngi whongo wa umanga mau mea i o le o a makanga ka ngoi e whaire mea. O le wingara le whaitula utala. E te tau foi o na whai e le majority. Se vaenga. E mei e se heile au vaenga ia whaailoa I ka ngaka. You really mean what you're saying. Yeah. Leanga, e ka kaunga kou me I run le malo. E le ai, we are not trying to say, o ngā whape o la audio fia pāle mia. No. E ka kaunga pāle mia se si o le vaenga lea. O le lalo kula fongo. Legally. Lau sunga, lai lalo kula fongo. Yeah. O le pāle mia kaunga oko I le majority. Yeah. Maybe o la auri, maybe o ale, maybe o hai. Someone ole kau ke alo ia le pare mia ua sori kula fongo I lalo whaavai. That's the point le kau avaki. Yeah.
o lea kau ke halo o lea kau ke o malang mafaalangi. And this is where onga o lo malama i le whaamangingonga me o kulafongo. And the kulafongo is black and white. Ave ese ia le ava whakawhaka ma le whawhera roai le wakele nga lea ngai mea i kako harmony agreement. Le lafo inga kui kiki au nga karo ungu. E whaalangi ni mele le para mia walanga. You are whaalangi someone that you know. Ola e unlawful. Ola e unlawful. Unconstitutional, unlawful. Saungi ma le atua we malama mai me o whaamatai. E sau loa, e kei loa waka ianga whaakula fongo, o lai whaapea mai, e kei le whaalangia se si waka o fia se makai. Yeah. E le ai lolo o la waka o fia mai le makai wa sori kula fongo, e le kei le koe kau whaalangia ngā mea. Ruingala na lera lena whaatula utala. O le a tatou nofo a ia waru whaapea. Lare me kau fai. Ia mai so finga ro le a kau. O le ke kilo ele. I ka ia ave kulepa. Pare mia. O le mer pare mia la fai. O mo kwanga lue a fie me e vai mai o la nga yo il malo. Kusa pe se PA a la nga yo il malo. Mai le ko ongo le fai o la nga yo il malo o le mega la fai fie me. E fa kula fonga nga me le ai le ka ko karungo ye ka ko kiro pola le roll wal iska ka le ave e kula e polo ye sili o la le roll lo ye sili le fai lango le me vale le fai lango me vale le fai le se fa kuanga el par mi el mele kan fai i lon kulanga so e ka uia mo ka fo le ave lo ye sili la ko uia ka ko kiro la ile ka pengeka ma ka singa me le ave e kuia por kapingeka o la mer kapingeka la fai Unlawful, mafai ngala fai. la nga umbar fai o le sa le le ke au ia ye kanga kama recency fai kula Yes. ka ki la foi ave kula por fast party o a mer ko lus fulu le fai me pio la nga ru e meia ai lo lava la ko nga fai Where's the head of state? o la ya la ko le No to low. O le waka ko fisi di umai vai nga ya. La wa inform wa leva nga right ai. Le kusi. O la me la foi ave kule pa la auti. O la me la auti le fai. La pa mai ye fakari. O le ka ke lo umala. O foga le roll la uri mal ko banga. O le venga kusi la malo. O la karkaria ang fo la malo le sang me foi la ang fo ya pape. Averana. A le wonga yo kule epa. Nga maka manga yo kule epa. O le alue famai la alue ele fonga ngele famskonga. So ai mar famai ele ba kwa foi pulele. Ko miki la fai. Sa wo famai. Ele riding se ko ongo le malo. So lo mar me ke le lo fai mai kule epa i. Sa wo mar speaker. Na foi ave e fonga nge kule epa speaker. E ke aula ia lo siri sa ngi fonga. Wa pe mai fonga mai pal ai speaker. Ne ka sawa fa si para ayo speaker fa pela ko lo ko speaker la ku fa ka ngul mele nga mai ngangi option sa fiame o fe mu e fiame ya no abre speaker fam singonga pe alu malolo pe fa pela le si ma fiame fa speaker la mo ren ko fa speaker mele po inga ke challenge nga fa unga fa ai ka nga fa la lo ku la fo nga ka ngi o mele nga le ka pa wa fo la lo ye sili la ko ya wa feo lo ye sili langa ke fa lo ye sili la langa image le ai mai le la lang asa AG ele le va ngale por kiki e uma ko fo ka ya ale malo pa ka lo ye sili e lo future e mga la lo ye sili damage lo future mele fa ngai wa fa pengela feo le imfa makanga o fer ko su si ngalo E makua wer sa vai. Wa umana fai en mali ia. Wa me foi le lo que fa ko la utala la vai nga ya lo ye sili ku lo fa masingo. O le ala o que fa ku sa ala kala le o que fa pe a me fo te popole ia i pe a fiengo la ko finga ngalo pe o le ari ku langa o ke loa. E para ai uma ya ku le pa. Lo ya uma ngai ku lo le ngai ngisi le afia a do tu fa wa fo nga sa fo ku la epa makua i fai mai o lo i siri lei na fai sa kala ku la kasi da ka kale fa mai ma wai ku per ma lo ko ngi yes 2 years ago ngo fai sa nga ku la epa
I le ngofo ai le isanga me o faia le se mingoi. Mafai sa alkara kula ipa. Kasi lea position. Le matua waste ai kupe ala ko nginga. O alu lo ye sidi kangi ngakala. Ai kari kongu mai oi anga skala e fai sesi. Waloka. O le vanga oi avi. Le alanga le pinge la ukala ngai. E pala ai mar ko kele le ya kula e pa me voi ngai ka fili sa ngoi kala ko inga e fai ai. E le mafai nga o ngai ka ngaka e fai le mesa. Le ala foi langa le ala ina o fai atu. O le matua no foa ia o le loia city. I. Alu nar kala anga o Samoa malau Korea o ko kulo. O kene lopo ye fia ko firfiria ngai ko inga ka ngaka ingesi. E ngai fanga ila ai ka ko vai ku nga o fa masingo mai ma me o. Oh my god boy. Ele ngai manga o ke fia fa sanga i fa masingo fa pengi. Kulo. Ia la me i o isi kofi nga palafu ma le i fa yangi me sa o i kofi nga sa ye. O le kakarango fa la o kele walanga na matua fa ia kula e pakalanga. Malielu o Samoa mai e sa ia ke au ia o le voi ka kom fai e contribute e for fa fika uli le Samoa. Ongol me mo ia. Wa mako I makanga le reputation of Samoa in terms of leadership. Usa o lauka ka I unlawful representatives. Ia le manko fo I ia kungu ngei kusa fo I Samoa. Ole pawa laile malo e levy ele kungu impose tax. E o foi vai kai aka ko manga ko vai kai milenga introduce ele VHST Samoa. Ole pawa nga il palmingi. Ole pawa nga le I le executive pe afa pe ola ko le kai ia le kungu. E mafainga la ko fai ai kula fongo impose ia la fonga. E au my revenue ole kungu. And that's the core of my point. Because ele oko ye le kai ka inga fia me se malo si anga far kula fongo e lau ke kango fia ai kupe le kungu. These are taxpayers money. Kusala o le ye pawa e mafainga collect mai onga o kula fongo wa umanga ye. Au le kaiminge in terms of appropriating ongi fund e ngisi meo ye. E o fo ili le I kupe yanga ave kumalo lenga o vai ngi lenga ave mole poroke kilo milionga. There is a legal questions for the authority ai langa fai kusa penga pasia a o lai le leid whainga malo. Because o kaimingi o lau disperse, o lau transfer, o ai lai o nganga le authority lai lave mei. While they might say, o le yelmi ska o kupe, yes, there is a minister of finance. But o le chit le mingi ska nga given o le palemia, o le koe qualify a vea ma se whai pule le kaimingi. Basically la fonga nga kalango ai. So ia ke a ula. And I always reserve, with great respect, ile official attorney general. Ki lia le constitution si lalo le vaenga whakasi. O le avingi, o le whaavai o le kungu. Lai sa uai. The powers of the attorney general may be exercised by him in person or by officers subordinate to him, acting under and in accordance with his general or special instructions. O mangua whaapea, e ke oso ai loa o le loia. Think outside the box, o fea kongwai ke kuai. If one of your duty is to guard the constitutions, you should not even look any ele kaunga e koe whangangalo provisions by some of our constitutions. Mafai loa le palemia. It's either you do the right thing or okay advising the head of state. Because o le loia sili lea le kungu Fakasi luala yai, the Attorney General shall advise on legal matters referred to him by the head of state, cabinet, the Prime Minister or Minister, and shall have power exercisable in his discretions to institute, conduct, or discontinue any proceedings for an offence alleged to have been committed. Wow. O loa commit le offence I lalo constitutions o le o koe validate ia le ngofoa whaipule o fia me olo le kingu o Cedric Fawalo ma tuala. And that is a constitutional violations. O I kongua eke advice against tai kangaka ia. Because o I eke vai under the constitutions, o loke ku mo the constitutions. O le whainga ka fo ila lea, o ngā lai mafau fau. O le panemia lau pule in terms of reporting upline. But ia ke au, a wha peke lea lofa lea kongu.
That's your personal choice. E awha pe ke makau lea kua. O ngā kongoa ke mawhawhau ai wau, sack me or fire me, but I will tell the people I walk away from the job because e unlawful o whai ungangai whai. And I cannot support any unlawful decisions you're going to make anymore. Any unlawful appointment or anything anymore since ua ele koe meetingale requirement e ave ai o mwhai pule. Lenga le wha pe whelua i ate o block I lunga lau wala. Sau me I aku pale mia. No. E kakau o ngā kou through le process. Me mua I ave ai mwhai pule. Longa lua o le whai pule whakau ko I le pāki ngai sau wai. Or else be independent. And e kakau alanga e ngofo I le pāki ngā throughout the whole parliamentary term. A mawhau waila. O le terminating o le kofinga whaakaikai o fia me I le fast. It's not a parliament matter. It is a party matter. Ai le langa kuli le fast. A wale mawhainga ka ngofi le fast I le majority le kaimingi. Follow through. Because e sakakaunga la ka ngofi ave le court. O fia me wale o koe yeisanga paki and therefore e kaunga remove manufua whaparemia. Pe a whapea o le nganganga le whonga whekalai. O le advisinga le Attorney General, le Head of State. O le wai mele o kupu. O le mana I le vaenga le o sau noa le sunga loia le fo o highlight aku ko finga mamalo si anga tu maoti. O le loia sili. E mafuanga whaika ko kala makulanga whapea. Le anga o te mana tua le teimi fo I o loia sili su a fo I le remoni. A John. Na, o le o fo I a Ming, se le wai. Na, sa yaile sile sa lena oi mangkuanga I kaka nga vevela whapea makuila epa fo I le tūlanga na. Alo le malu. I think is a Ritzleth. Yeah. Say e nano fo yatu. E ele taimi e kuma okia ya le lawyer city. Whether ingo si ai o e pe whaafefe mai o e lau pule which is o le palemia. Ai I mata o tangata mai ona inga o kou ma whaamaluinga. O le makua koa o roloko o le yeile mere ke whai. I think o limongi whai mea nga. Limongi? Wafa o limongi li pokisa o parliament. Limongi le a John. A John. Also kusila. Kusila lo kika. Sa o nga kongo o whako wai. Mana tuana matua vevesia ya ma. Kua is stand up le ngā whai kamali ia. E whai le mea lai wonga I lua ia. We need kauke mo mia ia kangaka kokoa whapea. We need people like that. O le mele wa kupu. O lea kele re ko mai. Kele le anga wha. O le makua pala ai lava. Makako le lopo le ale me po le kupe le si mea le mafuanga. Ia maso kanga. Ia male wha au fiufi. O le si vaenga sauni. A pe foi le ataua. Whafta yes, sua rimoni a John. That's the name. Le ngā umafau iai. O le si vaenga. O le si mea te tau ona whai e se fuafuanga ale majority, ale first party, ma le whionga le kei whongo. I le issue lea. A wālanga o le iai mo meo potential happen fo I le peila o se vaenga I ongo ke I wa whaka ape. E whaingi ngā pāloka. A le iai pēr le maro si anga o fia me whai ele me ka o le kia take government. Kasira ngā vaenga e ka kaunga kou maka I ku. Tulo walanga tato o le wai fale le matenga. A vai o le whaaloko I fale langa o le ua kaulangi I le kioti o la auli wa upu ia le ua kaulangi so lo le vaenga lea. O le pe sere ko ongo lea e o I leo. Ma whapea mai e a fia la auli le morianga lea ma meu. E le haila se mea o to iei se whaakuakuainga. So e tatau o na whai o te le ala whai ngai ala inga whai amo whai atu. Ai se le fia mai o le lo ia la auli ia. Po le la lo ia fast. Ale. Ai o lo ke whai aku. O le atau te vai atunga pei o le ae whaanga solo fofuanga. O le ae le Europa le ale si skepu le laka kome. Ia pe laka koaru fo le upu lea. Tatou on site. Tu le tu. Ola pole nga e lua ia vaenga ke pole mkagaroenga la leo ma le loia sili ia ma loia le fast wa loia ngi e kaunga constitutional loia zuma le folinga mai la ala folinga nga whapea solo le mea
onga olo ia elengi la ko pakingo la ko I meio constitution pa ua ko foi la il mka ngaro ngaleo lenga ko fil palmi e mo kwale anga ba ala vole nga pa ora mela foi le morio kanga kama kuskusi la me kuskusi kanga ia ke ola fa ko foi la le mo fenga marole la sangi kiro fa le ilanga ba lo yesi balanga ba ko misingo ole awa e fa le kongo me elua a me ke le me these are the key positions I kongo malo a te sira fia ole a taua ole na mawala la u so ta inga fa tu ina mo matanga I think I shared that ya sound Yes. ele ngilo ya ri e man tu le vai no faʻasoa ele aingi ko tu lo lava qualified lawyers o fai ma prosecutor Leo. a leo I cases ia e kasi asi ko vai la ele e kasi asi kama I ka SMI ya le na le roia le tu la I cases a o tangata ye molia tu mafai ia soli ele ese lo ia o fe ngai ma me ngai kongo official leo o le pingi ai prosecutor a o leo ele qualify fa loia ka opu e kaunga fo lo siti e kaunga kaunga lo si Because ka ilo isa mo pole ala ko ai ava ai le constitutions. Onga ole right al kanga to justice. Ole meanga ka kaunga ka ula ia va ia lo city. Meanga sa ngoile ya ka wa pa constitutional lawyers. Kusa o pepangi e ka ke musua e ke fa pe ka ka. No. O pepangi. These are core papers. E le mafai onga pasi lau fa loia. Pa ele avea pepangi o le public law and constitutional law. So they are cores. E mawhainga si electives ele pasi, but e sisi like you invest a lot of time I pepangi public law and constitutional law. Over ai la wia. O ke le law school I Vangwaku ma because okay lo accessa o yang ila ko curriculum. Curriculum law schooling usila. These are cores. O ai ala lo ia le sa mo langa onga I law school in New Zealand. I guarantee that they take public law and constitutional law. Pepa ia e ko. So I live a pela o se specialist unless you e choose o ia ke focus constitutional law. The reason why I'm interested in public law and constitutional law onga ai from a criminal point of view o ia ke le nga e vai e ke kauma fai e tai mai ia international obligations a kongo. Pe afa a pe o loa ia se client o laia a fianga right. Ingi processes ia kongo unge pe ngā whaila I Samoa. Because that's fundamental I menge your criminal cases. Whakaika inga wa penge laku leo inge ngipsila wa pe laku leo ka awhi oi. Ngā whaile o lau proof test mo I whonga laua exceeds le amount of alcohol. O la kaimi kongo wala nga ka kaunga amaka saungi o leo wa mau le proof test. Over le alcohol ngai lo kingo. O le ala arrest oi le tulafono. But kawaku ia oi ia right ila lo bill of rights. Ka kaunga fa makala o maku. Inga ia I loa kangaka. E lo abusinga leo langa power. Police have a lot of powers in New Zealand. Fa penga foi Samoa. Ai fa pela ile o mafo fa wele lo ia criminal lawyers I processes ngai as part of fundamental processes for justice. Yeah, ka ke le lola ia pole ale ko inga open mind la ia a saulo kanga ka vai ku raffle inga be are you guilty. Inga saulo ka va pe I don't want to deal with you or ka ke loa ko ai le ngala wa mi o ma. But that is not the part if I ku la fongo. You have to look at human has right. Le kaimingi ila uia opinion. Vaiange vai malafiafi o akele aku right animals ngai lo kangaka. Au ka kanga le mai le kulo. Wa lo ka kaika. Ai ava pe o mai le lo so nga fai kaika. Mai o life o ngai le langa he became a threat. So le ka uanga le vai fa lo ia I vaenga your constitutions and even public law. O isi mata uponano o fai atu e concern le atu no. Le ka ke le fa lo tu ai le mata upule ia e fa tu le sule mo tu le epa ma Limong.
O tatou wailan tatou lea lenga o whai aku ai o I e te tau wai o na vaai totoa le fast party. Whionga kei whongo ma le majority. O mea umane e koe whai ma whaawhainga kā I le sifo I ka penganga ma le paroka a saungei. Mauti noa e le ave esea e fia me ia le komisinga o leo leo. E le umalana wa le wha umar kausanga ngi lang kor kausanga. O le mea maukingoa e toi wha au. E le... Mo le pui ngo ia. Awa le ufa toi. Mo le pui nga antoa o mea nei le e na nau iai. Le anga aru e se rol komisinga a suise si me uma. Ia wa po te lere singa ruenga e koe kauwhai ma vanga whapena. E ma fuala no foi atu. Vai foi la o le ma se mea o ka whaalongo aku wa avese kusi sai o tuila e pama mali mongi I le kangi le nga ave le suala au. O I tau te whatuai. E o fo I leo la e lai ko. Le se kadi o koe whai mai ai le pepelo le nga whai e komisinga. O la nga lue ma leo mai New Zealand. Le se mea. O ngei mea uma. O lea mai mo atu le atu nuu mai tau atu. O le matua le sefe lava. E le sefe sa mo. O le upu mongi nga. Awa o le mea mongi a ele mirikingo whaakasi makangaka ngei. Ele sao keise ele o le taimi so e paula le mea o le songa le la maua le mea le atua ma sauni. O le maua le mea foi le o lou le whai o le mea sao. Ai e paua le mea ia rua whilengi le leima. Markomsinga ma. Ngai harua le o e te whai le sori ngā kula fongo ma me uma. As long as o le ia au kama i e pui oi. O le mea ngare la kupu sa moa. A le mawhai langa kako kilingia e sea le mea lea. O le whesiri. E koe iei se sa moa se feo lumangai. A wewa i le vakunga le eisa le vakukong. Se fulu kilo kalama. Ai ngā molia or koe inga fiku whakau sanga leo makensi. Koe a maikua. Koe a maikua koe whasa o loko ma mea uma wakako vai ka koe ye. Ngā o ngā whanga e kulo o leo le sainga ma mea uma i tatou le whanga solonga. E ka kou ki koe whaako kua inga ngei ka ngaka mo le rumanga i o ngi halo mangi whanga. Kai ka inga. Po ole a tatou tu whawina loa e pule e ka whili sa o loko ngei ka ngaka. E pule a latou a le fia ka loka ka ngaka i e le fia iai. Ai whasa o loko ka ngaka i loa ele ma whainga whai kuangkala i a latou. O inga le a fuaila utala le utu whai atu. Te tauna whai se fofo le mea lea. Ai fofo lava i kukongo le paki. Love City. Yep. O mo kwa ma a fia mele wo yengi. Ele se kamai ma kwa ma. E foringa mai e ia se mea o lo kwa fa moe fia me. E sao mai ngi mea. E ke lua mawhawhau se mea, e se mea ke lua kau masarasalo, e ongo whabai kima, e fia me mai le ngau sale o engi. Pol mea o lau whau maa a whapea ma. Maa rua se I kau pole ala, mea kau ye. As long as o lai malu langa vaenga. Oi vaenga lea. Langa vaenga e pui anga ia. Le ko ongo, le ko rima. Ma CEO, le lau fetu. Yeah. As long as o lai nga ke loa, o lai eilo nga rima, malanga po le malosianga po o le alava I ka ngaka ia e puipuia le la tau te puipuina antoa mea nei she's fine o lau kilo ngā li e tau e a makarongo ko ulu ia pilas malolosi ia le relay ia I le kauwhinga o mea a koange o ngā whako a kako airo le o le sefe a o le mea mongi a fia me I'm telling you ele se vai nga fo ile le o kilo ku a me ka usa fa ma vai o le alava Ale no poi assim mescas. Le ule ia. Well, tu langa ia por kiki. Tu langa ia me nge yo kula fongo ye ko karango kwai. Wa matua fia lava. Ola a ye se la fa fika ye fia me. O langa fa fika ngo mera kasi a ver fo fika lai. Yeah. Mana tua mai langa wa Falling mai la wa langa power fia me o fo fika lai. Mana tua fo. Le o kai au mai ngi press conference a fia me. Yeah. Sanga kala fa pea. O lo tofi pa le mia, o lo ia ao le malo.
O e mo mai. O lo tofi. E kasi ar mea lai fa mai fia me. O lo kofi pare mia. E pule ai pare mengi. Ai alaku ai saura kala pule o pare mengi. E no tia ulima. E le ai se tulafono. O le ala le winga o ngā mea. O inga kongwana le fa ma ai fia me. Ah, kongwana ku fa ko. And you know ke waru se fo masaka kala ile kofi tu lo anga i de parlement ma le fionga le fo vitala i ma. Na ngora usa ngo mai ngai o ye fo yo le loia. E o ke le questioning fo la lona si la fia fa tu la fono. A o le ka ke fai ka wi lenga ma vai lenga. Nga paua le or ka ke lo la ma ko i fa mangu ma fa nge ye fia me. O le fo fa kala. Wa fo ila a ka fa kwa a fa merka ka e fa sa e man menga pala kala e pule lo kama ai mo mai o la tio mla ko inga sa ku pe ha u e fa me le o ke fi manga fa o menga le ku no ko kwa le ke ala va I kumalo le ke ka sa mo ngi ka ele se lo zonga le ya tau onga va pe lo ke ama pe sa o le la ko ma fo fa me o le o mai ka ku le ku o le kula fongo ngo mai kong o le kula fongo vonga ka mafai uphold ma keep ya o lo welo umma ka yo ya kula palo pe ser ka mingi unlawful unconstitutional a ke lor ka kale o ke I usor ka kale de kwa o ke I nga pepa o kusa nga ngo ya ko ri anga o msamu usa makua yoki anga fainga le nga le wa makua ai fia me le mesa ka ai usa ai fo far mama uva usa do makua I kar ko inga le nga o nga ya ko ngale usa o le mesa lai longa loko pea man o le mele sa ka kupu ya e fiura va nga ya vese la que sa vai ai mo no mele kupu wa fa kula fo ngor kamano ai uma enga la que e fia me se lo mo ko va pe po la wa fa ke o foi inga ye fia me o ka nga vese na fa lo nga me ngeske en ni lo na ngala ai se ma ne tatu tara no ai fa ata ai se ma nga ya uma I wale la ko fita wila ua mangkua o le menga le laka ko makamaka ai se pingi na le perua le wa ma jola ua pe yo o faka mama fakinga por kiki le ngai le la tato va ai se fitawi ai se o mange la fitawi ai ko yo la wa sori fa maungia ma sori kula fo ai ko yo la se so la poku ka mala ai ku me se va pe Ali siri. Wa me ga fa. I want to type is a mic. Nga go vaya. Umana ngor me ko ko le bo kupu. Le mo ngor ko inga usar ka kare mo ko ipe nga fika I. Ostui. Ko ya mangu wa yo ki va sa nga me. Se le wa ai fia me ang kinga inga fa. Ku sa olanga sai korosi ko ngale. Le wa maku I le la wa fiu per ka wa fiu tu di va alama mai toya papa wa me ga fa venga il bado sela fi me ana wa tu lo ni ma wa e la mea le na o fai atu ai lava. Soia ia e te langa nei mea. Wa vai le mele o tupu. Wa vai le mele o tupu. O pui ka o. O toi o mana ia o ele ai o swala I se le ta. E mana ia o le tanta mai o le longo, ma mono mai nei apa askurimi. E tumu mai le swala isa. O mana ia o me ia. Le mele no fai atu ai au te vave. Ya me fanga fimo lo kambo longo se fia ka o. La le la wa sola I New Zealand. La wa sola I New Zealand. Manu ya tangata nei New Zealand au se talia. Fea le o tai ai. Ma foi le a. O lo langa foi nei mea. Mele o fatu ai.
to ia I oe loa yo molianga. Ele le al me pa ele fa la bet lo yo city. Ia le loa siri no fatu ia o man no fatu ia o au te fatu doina le loa sili. Tasi tupe ma I mau le tuno. Fea nei la o iai. La o fa le loa sili o fatau I sini Australia. Papa. Fala ngo kule no ni mongi la kama la. Awa ki ko papa mai. Awa ki o ki papa. Fala ngo kule no ni mongi la ko ki fa ba le ni. O te leo na papa leo. O le leo limoni. La o fetau ya le me la o ye o solo akoa. Ha o fe kau ya me la o ya. Ona kwa oi mo. Ma fua le lafi uma. Lafi umi fua mo fata milo. Ana vave I yoe le mele na tupu. Wa leva na te ona molianga na stausanga ma se afa. A or kami umi fua. Ya le la o fa monia. Soro ako awangi ko ya yeses. O ke ko mo lua isa ngafai. Ya wa mount uma. Papa, mo pusa isso. Ole mela nga fa kura ukala. Ko sarka ka kongwa nga le mako I kai le oki. Mai la oi le alo to ina le walu. Walu mokua. Paru mokua. All in. Or poka le wo yeko estui. All in. Oso oi kai muringo. Fa kari kingi I le fo. I le fo. O I la oi lo ile mongi o fika ku le pa. Fa ku la fo kai mo fo. Yeah. Fa ku la fo. E mo kwa kama ka wa fa ku la fo. Fa atu le la fo. Ioi, a fai o le mele na iai fa akura le lafe. Ia, o ngā kuura ia I fong whikalai. I fufuanga la, iai wala ngai kakau. O ke ioi le anga o lea ua le fa tulafono ina. Ma e le onge kangaka, a uma ea, koe fo I loko fanga, kulou, fo ia I kumalongi I ongo. A wakua fo I koe a mai kokongo e lako I kumalo, o ngā ua umar kausanga o mai kauienga fa uma. Then, o la ua ui le, yes, la ua ui le process. O whakango le. Le ingi favoritism, fo I le whapea, o ai ui le process, a o ai shortcut, le ai. O mai umaga ko ui la ora ngā lui. O le mera ngā. E tūlo. E sa ola uso noanga siata, e ka kau anga whakaungu. O ngā, ke le I o le afianga le kongu. O le mewha inga kaunga mawhau i le ko luas fulu le ia le fast. O kei ia la ko le la ko va ia ko whaonga, ko so lo whaonga wha le kakau kakangi ia resources o le kongu. A wha peo lai whai mai whakarikali. Whakarikali ia ai. Whakarikali lea. E le wha peo fo ila whakarikali ia le akua ma. Do something including taking fear me le court. Do something including fo ila avel pare menge, avel le fong whekalai le court. Au I fo e loa ele o kasi ma ele o mama fo ila ko conscious. Sila fo I sila sa unima sunga le atua. Lengo le wa mai tonu lava le tulanga o le maufa de kuspa I de melea. Lenga o I le faku le o le ainga o le faku ku le ko sa mo Tasi. E fa vai I talitonunga fa leanga. E fa vai le savalinga o le winga la ukala. E le mafainga ka ko so nga faia kele le akala ka ko ku I le akua. God has already appointed fast. O go. O le ua umanga mai e le ko mafailanga faile akala ka ko ku I le akua. Ua umanga ku mai e le akua. A mai peia o ka lengi nga mai nga ave kangaka nga lue inga loa. Nga lue inga. Nga sila fia la ukala le faiso nga sila fia e Yesu. E whaalaka I yuka. Nga alo ai ko finga Yesu e vea maso. Nga kofi ai yuka e whai maso. Ai nga sila fia Yesu e yaira kaimi. E whaalaka I ngaia. Wai leanga e sfuru lua I kangaka I nga kofi. Ese uma character. O I ngo mai yaira kako sa valinga. Nga sila fia Yesu e whaalaka ngaia o e whafiki ai. E pekele. Nga sila fia uma. A ole alem le sa vali. Nga fix. Nga kau mawhai Yesu. E iai fofo whaafika aulia. E iai so se whaafika auli e io nga fofo. Ia kia ula ia. E le kakaunga kako usonga ngofo info mai kako kuuia I le akua. Le ai o already nga lue mai le akua.
ore fa awa winga o le mission ma completing ore nga wa fa ko koinga o ko ke e vaku yai otherwise ore kaimi ako ke koi fai ile akua e koi pule mai o e mame uma he will choose someone else lenga fa pengare nga ruele akua e ke fai akuro ile akua a mewa ile mafai fa more koe ka penga mai ha uma koe fa ka ke no he will choose someone else a fia kari kongu langa ile osa upu o mea le kongo fio nga le akua nga le usi ka iloa saulu ave ia kavika e fa penga e laki a ai koe kofi fa alua o e le akua e laki ka ngaka e koe moa sanga second chance a ole mea sia kako wami o le nga ile ongi ka ngaka fa nga ua le atua ioi nga le usi ka iloa mose o le ale mengupu nga o nga fa kepa ai le pa iai yes nga le usi ka iloa mose po le ale feiva o le akua nga yeifo ia mose malanga misionga o oe ke alu e maila ufa ngau mai oi ai kupiko nga ele usi ka iloa tau wane mea nga fa kepa oi kanganga ai ke le pa ia o ai nga ka ika ia Yosua ma fua isea le anga e mawhainga sui kulanga oi tau awange i kako au alavange i o kako ma fau mawhapea e fai mea whapiko mai le akua ma e si ma pe o si ma ngor karika lo ka ko vara winga no e ia le aso e sui ai oi o le winga la le inga vakula o fa manatu fa fikai wala nga o le buka ko ko pe ke le basics i me ia sa ma sangel ai ngor fa tu o le fai nga loku ka kala anga pongi ma me uma fa penga inga ia mo perso kanga ma fanga ma ko ngeki mai le nga pa ia ai ele ma fainga ka ko so nga ku au lafo ma fa pe aku yes we a mai le ala fa singo mai le ala no it's already given it's already given ya ke oko o nga ia lor kula fongo o nga ia la fa le nganga o nga fo ia i fa kuanga are au kura ko ma au pupu ko e lima ka inga ele kaunga o kire kari ko e ka kaunga ko au mai se si fa singo manga ese mai le meanga mai ele aku ai e ka kau o nga ko ka ngofilo e fai le mesa a e lo e fai le mesa fa kingo la ngor kala le arkus pa ia a or kanga ke lo le mesa o ai le fio le nga sala ia ke ula ia o le ko ke si le fia le la so kula fongo le ngofo yo fia mere malo a le fai le nga sala la ngor kala nga arkus pa ia when you know the right thing ai le fia it's a sin Al kala fingal kula fongo e da na beating yes e vai o ngai ke so ngi solid kula fongo inga i me angela o ka ko le aku e fa mai le aku ia la sanga ole mai o ngai ko ke o faise me ia fia me o ngai ngofo fa so kula fongo o e faise me ile meranga o se foi kai mi e kaunga ko ma fol ka ko kalkonga fa ke siango sacrifice one person to save the majority se fele ko yes and o angi va ai fa le wo fa le inga mama if we can't make tough decisions or courageous decisions give up o mai ska ka you know e kai ile ko uma ai ko se ia ke o ke vai o lela ko e fo i uma le credit e le HRPP on al melo la ko fa ka mingi like forget about the politics lo move sa al HRPP o kula fongo la fa mai o le fa kula fongo inga le ngo fo fia me ma le ma fa inga malo therefore we take it to the court ele ma fai fo i nga fa fo i nga sau la le ia le ko fa pe mai o le mele kan ko fai le la ma ko expecting a menga ko ke ko ava e no ele se me fa pe nga o le pa ki le fast le majority le ka mingi o la ko we aven maka o por ko a o le ma fa inga fa ki ngol fon fe kalai le ma fa inga nga pule fia me lo loko o e ave ko o le fa me fa kali i sisi pe fa pe fa ngale ko le lo wa fa kula e par ka mingi so it's like they always reacting instead of e ka kaunga la ko be proactive o le vonga nga su e kula e pase me fa ba ele fast a le ko a mo a kula e pe le weakest link al fast ne la wa attack sa o a kula e pe me sitting by ele fast a o le se kali le fast o ngai whakari and I think ole a kako mafo fau e fuila o this is the detriment o le kako ngu fa Samoa fa olo ma au fuli sa I fala au ma mafa but
ele mafainga ko ka ngofi ko full sa le constitution o lo ka kia o ka kia le constitution o set o ngisi swing al constitutions o mea ngai fai ko parlemenge ile kai mi ka nga fai a le kai mingi ia o le ko fai so ka ko kala ele o ko fa ku la funga inga sa fa ifia me malanga ko lima po le ko se fulu lima le ia vai nga uma ia mingska nga ru ese ole parlemia according the constitutions wale ko ingla ko fi mingska so why are we putting those people there esa loko ku pela ku ole mea foi la e ngo kupu afa whatever reckless life nga ka ngi in terms of fefe move va ye ku pela ku a o ngi le kaimi e o mai ele fainga malo o filia based in the constitutions ai mau e fonga e yai pu la yai financial ku o le fisili oi como accountable while we allow this unconstitutional government to go as long as maile amakanga melenga kulie fieme e o malkamingi le so it's like the public allow them to as sila nei sauni mali atau langa le out to follow through wa uivaenga le ke kango follow up but to fair kusile sa ave ile aur malo to lo la mamalo malo awa surely lo tantunga e umar kusilea e ka kaunga follow mai tu se feilo inga fo ile le aur malo ma le majority po le alava aya e fuangi fa ma fo le line of duty ma fa ngo mela Samoa e ya ya fa lo kusi le aur malo ai o mea uma go through ile aur malo e come through ku i official parmia ai tau mo mai e come through ku i mai approve mai i official parmia o ai le fa lo kusi al parmia e ala usir fia uma ko kel i al fa lo kusi al parmia ma ko o mela ia it's all delaying process delaying game e whaakuai le ala fo ile le tau te fiwai malu wai mate le tala ile au malu arfisiri walanga e mafainka ko whapea ua serve le kusi le au malu a o le ka fe ile official ai tau moma le ka fe ile official le momoli ia le wa every appointment matanga tayo ile au malu they must go through ile faila kusi al parmia o la ofisiri ranga o le winga nga ko fa popo ofisiri le atolen fai mai o lea o kanga ka ma ngei lea te le inga process ngai o ngei mea inga ia au ai ngai ka nguru la ko purpose lea ka umfai pa esa o la female constitution so me o masa o mal parmia pa o le fisili o ko lawful le positions le kanga ka lai holding le positions o parmia ia ke au foi la va pe o se o laiva ai e fa lo kusia parmia mai la ko ia surrounding le office o le prime minister e le o ko e fai ka le constitution and those are the people e ka foi accountable la ko le kaimi e fixe me ngai o ngo la lo ke feeding on me se like o le a se ava pe o laiva mai o fa ko nga po le advice ba ko parmia ave le head of state given o le o ko e qualify fia me as a member of parliament o le o ko e valid fo longa ko finga fa parlemia o le ai sanga pa ki e ko e attach inga ia parlemenge le term o parlemenge le kai mingi o fa ke anga ia mai le kai ka i le pa ki o ngar majority so therefore o le o ko e valid o unlawful o le ala se fa ko ngonga mai ia fia me ilanga ia viu nga ia parlemia it's an unlawful order. It's an unlawful instructions. Ele ka kau ia ke au. Be very courageous and say lawa fionga le safa apiko. O ke le fa nga la fokuanga. Langa according to the constitutions on melia. People think they have to make decisions based in la komafo faula ko fa masinga. O le ngaluenga nga fa masinga. Yeah. But read le kula fongo based on the face value. Ava pe le fie lo sisi. Ave famasingonga. A mai le fai unga famasingonga ia pesi le vai famasingonga on both sides, subjective and objective. Ai ole au mai ole fa kongonga mai afia me, fa pe iol premia le Samoa. How can you come later on e ke alu I trip overseas o le ke representing a Samoa, ai lo vai akula langi, you were part of the problem. Like
Se a whapengi lai ma fau CEO si surrounding ai fiame. How can you explain to the world o le issue ngai ia Samoa? Because o mele le ngā makalangoa le lau kanga whaasingo kia o le ngaka vili me kia. I'm sure le ngole and ele o Samoa ai ele TV1 Yes, and New yes. Zealand. Ngā vili mai kia and this is what I was told. Mai e mo i o la auli ngā maliu ai le kamaikiki lea aveaku. That is a fallacy. So wrong. Because o le kalanga ngā whai e kule e pamali mongi. Lea ngā lai ngā alu la auli whailang complaint. Ele defamation. And you have to look i le pokalame a Auskaria. Lea ngō whaalongo ngā whai whamakalanga na ngā. So e se se whamakalanga na ngā. Ngā whai mai lea kia. O lea kongo ala le mele ua umolia i la auli. Ngō kangala e whamakalai. O le mea ngō ulo inga ngō makalango me palangi le mai lobering konge. O le kele o le misinformations le au mai e kau mawhai e whira i le mese ngai palangi. Ia ula, there are further conversation makangakangi. O le la walu kakale e kalango ia Western Peters. Wanga whai mai e kia au. O le whai maa meeting ma Western Peters ngei le auli. Ai le whaia le press conference of Western Peters in mele kupo mai Cook Islands. Ai ngō whai e. O mea sao ale le kupu Samoa ke mingi. And please refer constitutions ma le Electoral Act to Samoa. E koke kama ngau kangola ave ai provisions ma articles ianga o ngako discussinga fo. Le anga se sere mea le kupu Samoa ava peo ngai prepare Western Peters a release se aid ia Samoa mo pakeki le lomangi. You guys are giving it to people like Al-Qaeda. Ele ai ama se sengol ave o se sosoangi se akungu. Ingi ka I lai unlawful, unconstitutional. Male avenga o kupe ia umai fonga le whano aku o lai pengi fiki ei the terrorist. Because o meanga le whaingi Elon Musk. Ke lo kupe inga whano aku I eira Amerika. E umai fonga lai pengi fiki ei terrorist. A lai at the front line o lai e fight ia fika Amerika I kangaka terrorist. And the back office o lai avaku kupe koe afe terrorist. So e kai whape ngā le fōlingo le mele ang o vai. Giving New Zealand taxpayers money to unlawful and unconstitutional people who's leading Samoan government now, is that unethical yang New Zealand? So a kakova ai le mele kupu Samoa o le impact ngā loe e kamingi. And wa amaka fo ilanga ngā reach out mai a palalangi ia ke au. O whamakala e au ia. This is what I know. O le mele loke vai kuai. I have some information based I whakalongonga makakai Samoa. And o leso solo la au ia vai. I lunga ku lafo. Ai whaila la utala mana e lofi ngalo fa tai faʻasoa sauni. Ala malia la le atau. O le mangingo langa leu ki kurikuri le amatanga o saunoanga sunga loia. O le mangingo I o finga ngalo saunoanga fia me. Fa malolo ko fika ika. Ele paki. So therefore o lafo wonga kalianga. Wa le ko kai kai o le fast. O luto la wonga kalia inga. Ele o ia se kai kai o le fast. Now ua ova malefia se fulu fongo ele o ko ia wai. Kasi nga wa ia inga kele la e mafai inga kuli o e marpaki. E ke le koe au wai ni fongo makulanga whapenga. So o la wonga o le lifestyle la ua live fia mer kai minge. Wai loa ele o koe o ia ko kongo le paki. Ua no more. Yeah. A o lea e mapo alo makua I longa pāle mia. O I leo ke whakua o le matua o le lopo le ale mafu tulau. Le voinga sa ua ile ngā makua ia ale le sika whakaraka ngā. O le lopo le alko inga mafu whaura. Vai vai la oi, o lau wakalia lo makua. She's no longer a leader of the fast party. La ua kau kai lua e la auli mea la wai o kai fongo. O i fo o le tai o le vanga wha ufai. Wala nga anga wha penga mai. E saua ianga press conference. E claim mea lo matua. No, I am still. Leise mea wha penga o koe kupu. La ua kalango ai. Pauala le mele nga ke ua. O le mamangu o longa parimia. A o ke whakor ka ngaka makua I le parimengi. O ka makua I kula fongo wha porkiki. O fese me ke io inga kere o koe kai. Hypocrites. A lea ke hold on as a prime minister.
O ka Yesu. It's so hypocrites. O le makua mali o le kuinga kaka. Ali le ia. Ole kalanga Amerika kalenga makalngoangi. So this is similar to Jenny Shipley and Tim Poulter issue. Very similar. Wa vote le majority o le caucus ale national. O le o koe ka e loa e Tim Poulter e arrive mai Tim Poulter inge New Zealand. Ai kul fai o kusi o le paki. Tim lawa e kai fo. Step down as a prime minister. O le la alu e Jenny Shipley ele Governor General. Whaka o konga i o Palmia. Mai so why Samoa is not doing that? I think they're waiting for God. O ke le loa po le kua o kingi lau, po le kua o kanga loa. Ko se ono le melia, ko so Samoa. E rule of law kua, e ono le melia. Va fero loa ilo. Ia, ko se o i kongua ma faʻasoa foi mastasi o so lo ia nei le mall. Ia. Nga sau kongua lang sau nganga. O Samoa. Ko se a maka le rule of law. Ai whaakingi e le wawhiala roa. Mwana menga? Ua outlaw. Ona menga le ukopo kwa. Tu sa o lai manino le malama. Wa kaunga roe se fia mei. Wale ko ia le se paki le ko kai ma o ha umanga mau me A o le ha ngofo mo ulpan mia. Ma fo isia. Le anga o le haka ki vai kwa. E ia le wawhiala roa ilea. E ia me le pi o ngaru whaafua e le whaki. Pe inga o se mea fo e a kau ave kau e. Le anga o le ha. Fa penga. No pa wale foto firme le fa mavai. Ala nga il fa maro firme le la fie. Au kiro nge le au uai fo a fongra ke minge fa se le au ba ngale. Bari fo ia sa ngi fa longo ku le iskamasi nga gulu ka longo. Folinga mai la a head level i ku le pa mala ba ngai. Ile venga or karpe pelo le fa. Ja. Ai le iska ko me fo ye. Ja. Lela a kau whasasao. O le mele kula mengi. O wheo mengi la asora ringa le problem ringi. O le whamawai o whia me. Por sa o le speaker e whamalolo. Por sa o le almaro e declare. Por le code. O whea mengi whaare ki ronga ko la asora ringa le problem ringi. O uke loe whai speaker. A whape alofa whia me le kungu. Ma... Karkongu fia me o le akua le whaavai Samoa e real. Step down. That's a simplest approach. O le melonga lua. Speak up. E whaongaonga pāua sia mai le kulafongo whaavai. Ma ngā pāua sia e kalonga mai le kulafongo whainga pāloka. Awe le courts. Yes, le uwhai kula epa man vaenga le. And it's not going to look good ile fast. Malvaenga ia ko ongo. Because ava pengi e ave le ko o le mea laile mafo foku le pa whaka apet pan mengi hawhen paloka. O inga la au mai le whamasingonga le kungu. Po ilo ke whiwhiria o mai koe carry on le kungu. And it can be fast. It can be another close elections. Or, kai mingi ua whi kai kangaka. O lawa le fia kangaka ua whi kōsoa i whapea le kungu. And o kangaka le whi kōsoa inga whapea. Fia me. Because anga whapea nga ke whaia le mea e ka kau mafai. Whamawai. And let the new person is au e take over. Se mamango e lea luese ngai ama le matpaki. Maybe e umaifonga. Like, and I'm talking about ya young wadi. E maybe e umaifonga. Whapea ku la auli pea peo la auli le la parimia. Le la kua ki a oil kofi mingska. O lau makanga luenga lea. Because you're still a member of FAST. Okay, so the option sitting le anga o le kulungo o kulepa faile lafo i le surua. Yeah. Ko lua la so ia ka ko kikile ya ko kai ao. Ko kai ao mo so fu. Ya ai mo la ko e a fieles ko ngai mo la sa. Ko fa so mo la ko. Ai ko lua so mo ka ko. Yeah. O ka ko lo la ile ko. O le lai mawala o lo ho o le afo o le fama vai a le langa me ka unfa fai. Like e kaungo fia kul mea ngai la kungu ako. Ele manga o miang kupe fa pe ko e fai e se fesuia inga mangi e pau ale me e fai inga. O le ola ko e fai lako paloka laiki. Which is o le me manga o mia inga i mafai inga ko sui fai pule o le mauka. Mai e voices o kumalongi e ongo. Ai a fa pe
e whai le motions of no confidence. Le pepe se mai isi, which is, o le ave, o le koe whakoko inga le whenga malo a fia me, ma le paki le fast. Whaka apelo le head of state. E le koe iai se si o la kou whape e koe mwhain koe sau e whaipule, guarantee. O le mea fwoi la afsiringia inga, o ai kong wala la apiki le head of state as a caretaker. E can piku la epa, given o le ua mangua le kaika inga fia me. And who was the latest prime minister before fia me? O le a confuse ai fwoi la ia le i ma fe milo sa i le constitution. Ai nga kofia caretaker a whape o kula epa, sa pare mia mo mo kula epa. Paul ngā kangakala i kongo le palimengi, sa pare mia mo mua. Ai a whape avere ma fau o le caretaker la fia me ma se siang vaenga. Whaafewhea o ngā wha caretaker kangaka o lau unlawful. E Paul kangaka e ongo lawful le caretaker, pe awa ai ei, o kula epa, ma la auli. Pa, sa pare mia la auli. You know, la awa ai loa la whape ngā. Ngā saua e kongo kula epa ma as a caretaker, track loli elections. That is something e ka kaunga mawhau e kangaka i advising at fast gaming. Wow. That's a good point. Which is, ngang sao whae kong kule pa as a caretaker, avelang whakuang at head of state, give us 12 months, or give us 18 months to fix me, and then we will call the elections. It's going to be a complicated issue. Ia ula, o le mea whaingo fie, kaungo fie, pe a whape alofa lea kongo ulumanga. Step down fia me. Vai ange foi le paia le ainga salvaras. Ole, ia. Ole malai ole vaenga le te mafa mai el tatou a Promotional. Tatou la umai le aforfitu. La koi mera wadi. Ai ole manai ia vaenga ma fu la tala le len ofa ia tu fa pe. Malo taloto tu watu ina ia musuia foi ia fia me faile le mesa. Langa o se fa mo nga ile kua fa pe fa kua ia fia me. Wala va lo nga ve se ngole ka fu ile lo Yesu le nga lo fa. Wala va nga fa ma fa ilo. Ele popole ia Yesu. Straight talk. Wala va nga actions speak louder than words. Awai le ongi fa nga kari ko nga po ai malea. Wala va le ve se me yo ka Yesu. E fai ma fa ilo mo ka u le ku ele o ye kele se fa kele siango il fa ko fa la inga longo winga nga ole rule of law ole kuar nga ka kongu ia le ro ka ia le malo Samoa o longa god ole rule of law ia ese vanga ese mai mangisi i vanga fa pena la nga le o fa ia ai se vanga nga wala nga aka fa kuro mingoi mai le nga ole ku a mingoi mai le nga ole ku ele mafai ese la ku or mer nga a o le tu a ia le no ufa yatu o vai ngor kula fongo kaulanga koe a fiai de melia la ia le marusi angol fofika lai yes la ia longa marusi anga mai o kifaya ko foi la ukana le ave ese ngi so okanga ave ese foi le mafau o nga fa pe mai o nga o lai sengi le kusi o a umangi si vai nga fa penga but o lai ai kiuke o lai sapela mai er kula fongo o le fai unga le lei ko ke fai kai mi ngai ma fa fai unga sao e a kangia mai ele result to fai nga palo kale la sa o la ukala nga le ko fe ma o la fa fonga mai ku ma lo fa sale le anga ba ku ia sa fokula fai mai foi sa pali o ki lo foi ele ia ska nga kai le ongo foi sa fokula fai sa pali ele onga uma fai ia le ami ko fai le ami ko ngur kai mi ngai ua mafua umange me umanga lalanga o le mosu fia me e su kanga mali wai ia ku au o le root a ko nge yo mengi yes le ala ua ko ya afia ku i le mali ure ka urangi ngai ma pisa o i le mali which is a whole total new topic e ko faʻasoa ai o le mea au ku ale le anga e fai si yonga onga masi mau mea masi malosi masi corrupt or kanga ka le ngala vea ka miki lea o lea la e mauara kau pungi so ia kia uia o loko uma o ainga ngu umai kumalo ia ngau le vevesi umi ngai mea se fai ia le mea mi o kong ma o le faa vai ko ke fai ia le kai mire ngai
e determine ai ko koe fo'i ma le whainga paroka. Yep. A iai se sui o la ukana le runga tautai e saungi mle e taua. A iai se sui o le ua mai e le kua lo ngā vangoa e shine ai e whaire mea sa or kaimingi ai le whaia. Siringa e wha e siringa uange e koe kau vahat. Yes. E umau kupe e le koe valea le kuhu. E koe wha valea i kou i wha kauinga o le paroka. O malama lama le kuhu. E le onge ka ngaka fo i e ma whainga o mai e ngofo i ngofongi. Wala au ngā kala. Awa lava walanga e o le mele wa uwa ai e kunga. Wa u maua wha matalanga. E isi o kau ainga o le wa run i kua o le la wa inform maku e pākia olo. O le la kau wā mai ai. O fes pākia olo? Wa u maua wha matalanga. Le ala fo i le alai o whaia kua o ia o le HRPP, there's no more. Wakape. Vai ka ko ri sau ole waka ape ia si ngia lala au ese se vanga ngao a king meka kule pala ka bela fa so fo la lafo e fa e ko ma po pore cha pipi le ai le it's no more le la nga ka ke fa ko ole mafu and this is why ole mafu anga le o kango au wai kuila epa wa matua inga ngau kuila epa so so ngia ku tautai ya elang kempe mafu sia wa iluar ko inga o makua lulu inga fa vai o langa yes ele o ko e yai tangata lai te tonu o wa le wo no mo le ngola matanga o le tausanga le te nei na toi tala no ina ile swing or coffee HRPP ma toi ave ele malu ruer ko inga ile fier wese so therefore la wa ikanga kala la wese la e foi kanga kala la o foi join forces e kanga kala la o foi fet pa ki fa kasi ma wuri ia kuria ya ala e fai la ko foi nga pa ki so o kua la o paka kua sko ingo kuila epa wakape ya velo sa pouco a foi lutu fatu la nga le pe o fia o le mele o fia ko inga e vai foi o me o mainga ko fe kua la o ko la unga o mea umal tautai ai le fako asa ula unga le fai mai la pokala me ma se ofrenia si oeli o mea umal tautai ai le uanga mai ko inga wa fo inga ele ai ma se porkala me nga pick up inga secret yet ko inga sauro marka mai ki ve ko pick up marka mai ki la ku malo vi ele sauro masauni ko reveal uma educate malaku o malama so what is the option at ko inga left him with no option punga mai roi fa fo mar ko inga sa mala mai lo ko kiki a fa ka kule pe au ro ko kiki a fa pe mai ko la pa esa o esa uni ai ole musu pe fa pe mai esa o esa ka esa o te ya ai sila mai o le o to e tau mafai e tau fai le va e tau fai ngai mea e ko fa sufia i fo ikanga ka langa pa ki o furi ko ia ke au ia I am not standing on the side of the law to take favors. Like, okay, kau mawhai and hope. Ile lumanga, on kangaka la avia makai ka i Samoa. Fi ngau kula fongo. Fi ngau i vaenga kula fongo. Kai ka ele kungu. I often heard le term le, oh, that's politics. Ia o ke whaonganga le term nga o le la pisi. Ava pe o le nga whai le kula fongo mo kangaka uma. O mai fi ngau kula fongo. Ele va pela o loka ka mafai ko fa malama ngi va ngol kula fongo e mase la va fa vai i lunga ko ka ia. Ele va pe o ka ko fa ia kunga it's for fame or credit. No. At least o la nga mo ngisi la e fia mau malama e va pe fo i wo so ile langonga le fai pule ma ko malo. Good. You know, it's for the best interest of the country. O le ala nga ko ke kalango fa vai o mai fonga i leanga. Otherwise ave ese fa vai. But I don't think it's sefel ave ese ngor fa be leanga fa vai. Because e paua le o le mea e o I fo ile maua ile ka koso o kanga ia kung o I fafo. Pe ava ai mai o lai iai kula fongo ele le fa vai ngor ku. Le simul mulia. Afa aku nge ko le epa le lafo ile so lua. Options are fonfkalai. Isi tight ili mele pe ko fa fo ese si mea SMI se mea la fa ko la. Wang options la ye.
E manko fo ila e whaakulo lafo a whapeo whaalua inga koses. Whaalua inga la. E obligate e le fong whikalai e kalangoa lafo le. E ongo molia ila le fong whikalai pe a whape ke ua move le fong whikalai po le alawa sang whamakalanga e whai aile kalangoa inga lafo le. Longa onga o lewa vaku, it's not something le agenda al palemengi e songa. Manko la fong ye o le mea le ala kulkaka la kul fai pule e whape whakua kule lafo le ama. Whailo. E whaalua inga whakolu inga lo. Whailo. E kakaulanga whai se whai unga le fong whikalai. Pa ia kea a whaapea e kango le fong whikalai e whao ngā o ngā malosi angale o mei kula fongo o ngā ia e ngā ke charginga kakangi. Awangi whakanganga se avangoa se whai pule. Kula i sao e runga. Mankua o longa fōle fong whikalai e kula o lunga sa whai mula whai pule. Include ai malpalimia. O ngā ole mauka le o mauka e pule le fong whikalai. Ngā kua i lunga sa mala loa marko aongo le. Lewa ia kia okusi. I lalo le vaenga kasi whaalua o le kula fongo whainga pāloka. O a o le fong whikalai o le mauka fongo Samoa. Alulo. Ua le o koe iaingi ko paki. E mawhaile le vaenga le onga whaapea ke le fong whikalai. O la ave le Supreme Court. E le o se mea ngai kali le fong whikalai ia. Le mangingo le kula fongo kasi whaakolu o le kula fongo o whainga pāloka. A ienfike nga inga ave le ko. E ave la le ko. O la usa spend le lako seat. A lai whaakali se whai unga le ko. Komegi mulmulia. Saungoa. Whawhepe a kakoka kari lea la kui kule epe whailanga la whaakua. Anga umanga kara e whonga whakara e whonga whambai. O kakom ka upo le so, o mei fia pasia. Se sim ka upo SMI se la whaakupo de e le kali inga le whonga whakara. Kusa o le kalango mai ngei. Kai pe langa melenga whai kaluai ia fia mema. O le kalango mai ngei le melenga ka ule e asiaka. E le koe oku o sui o le HRPP. Mankuala a whapea loa e se mawhau whapenga o le whonga whikalai. Ai ko aku kula e pai whakula lafo whapea mai lua umang whaila o whaunga e le se si amaka upo e kalango inga. E mawhai e vaenga nga kuurunga o i whafu. That is their protest. That is their right to protest. Le HRPP. O le whesiri la wa ako le quorum. A ko whaila i lunga malvaenga la uli o i whafu. E le se mea whonga whikalai la whai. E kaungo ulan mele whamea siaka. A whaapea la kere ka kuulia ko ongo. La kangole ka kuli mako. E mawhainga kuria le ango. Leo le whisiri sao. Ole menga e unkupu. Awa e la wa ia tui hai. Vatu o le ua kali le whonga whikalai anga ia kuila e pai me fo i e le ufa mai kuila e pai le awai mai langa vaenga i me o whongo o a committee whontanga kabineta. Le la pe e wakuri kali le whonga whikalai awange i ngalo e mawhainga ka kuri. O le whisiri la. Ka koe fo. O le ala mawhainga ka kuria. Wa tatoa lui mesa sao. O le ala mawhainga ka kuria kanga kai meanga. Ai le mawhainga kuri le ala wa maua kusi wale o koe impaki. Fatu luinga na le ka whaku ngā ora ngefu, runga ngefu. Masonga ngefu i marikele o mea. O mai whonga mako e le iloa seme. A whainga lena, wālanga e pei e whōringa mai la. E mawhainga e kuria isi. Ai le mawhainga e kuria fia mei. And that violates the constitutions. You discriminate other people. Whiri le mea ua o iere kako. Ua matua. Lai o le winga whatu, whamangi ngongo mea uma. O se whisiri ke e whangange e sawi e kako kangaka. Ai le ngaka ngā whai whawhonga me lako. Yes. Whai ma se songinga e lako me lai whai. Lenga, manko le tactic ngā le whaonga e kule epa. O ngā o le mea la wha pengi e whai se, e mawhaianga whai unga le whonga kalai o ka kuri o ko. O lolwa anga le avele ko. We have been discriminated. Lea iai kusi e ongo kusi mo ka ngaka i e ko ongo. Why are we being treated differently? Nga o whaafika uli la wa mea ia la nga o whaunga o whaafika uli. A leima se si o mawhau whau. A maka longa whaile solutions. A ve ese maa ian ka whau o whaafika uli e whaasolo mai la lole. Kele o whaafika uli le. Ese maa li o se ka kowa ile usui ngor fu. Ai a umalo e whinga ngā lor fu fita le i le mawhainkara ngō inga mea ia. O ese umaloa ia ai ngofu ia ngora kapingi kasi furu ni ma. Ngofu aga ko ongo. Waranga dera runga uma wai o tantono mai runga uma ma le hivaria. O ese. O ngai ka o koi fe kongot pa ki ko ki. La wala ko ioe wa fa noi. Ma o tantono wai runga uma le hivaria o ese uma ai ka ko vai ai lo se me winga ese.
No winga eu ese mai ai fa pe mai ai un fa perfo fe cara ia fia be marco o mela len ko manga o ko nga makanga ko ke manga o mele ko ngare de Wait. ah o ko vai nga o mele hanga se me ko kupu mai ngai me ah ai go fa pe la o mala o pa inga foi fa fo fe cara ele kupu se me fa pegar ko o ga sa fa mana tua o le o kupu pa inga ngile me o le kolo le fongo le a ko o tu Le akole quorum. le a ko le quorum le kanga ka le la fa alwo inga se boa mana tua o me ya ka un fai avoid Yeah. o le kupu o ngi me la le fa pegar ngi unprecedented Yes. ngi me le i happen o se uma mafa fo dia nga se ali ai ko inga mengore ulo la mano wala nga o me ia e ko ngi au vai nga ia la va le mai ma e o ngangu yu ki ko fo sorry e fai ore mama fa ko ka fa pek fa nga fa nga so stupid le ai man ko light words me nga ai ole a ku ko inga me nga o se me le ku mo lela e ka kau fo ilanga fa ikeke ka kai langa ngofo inga ia awange ia lua langa o kako o ringo ai po asiaka kau kalaso awalanga i fai maulanga lumanga ma ia singa o lau langa nga pa warrior ka nga kupu ni me le o uma nga e ko ia e dungar ke min ka samala e ve ko fai me vai o que era ole wala vale por calamme le mango ole fia Le papa Q. tatia isi vaenga tatou tatia isi vaenga ole tatou faʻasoa ila so teau kaiau e ko se usa ungi ka langa ka usa ko promotional papa Q wa foi lo malanga luenga ko kaiau wale ui mangkoren kalango mai rest teau o teau e el tatou malo fa lo ngi e dungo por calamme o ka foi langa ka unga su mai kaiau o tatou malo fa lo ngi o le to file ngo matua ya ale pena ale o lengi mas ka ko paki ya o tatou malo na lungo por calamme la so teau o lea a mauale a vanoa ia e tau te faʻasoa i ma le tofai ngoa matua ia ale vena ale ia aua foʻi ma taupu logo uiga la o le a faapafala isi makaupu faapalemingi se ia fio mai ia pe mariu mai ko fale ngoa makua la so tai o le mela lea e kauaga akoa ka ko auva le aga e fainkar ka ko feloaʻiga ma le kamalo no can malo no vale malo blanca cash shoot ya mo umala kariale mo umata e mo se mele mo ya ka e mo umata yao awone i ngalo le tatou por kalame mal to fale ngo matua i tatou ofisa ya ai o le barbecue restaurant na i fa i lo atu address le na i mo fo e to vala au mai na wa vatu i lunga le tatou address mo lau barbecue tatou feilo ia a fa fonga me fo ile sunga to ina malo lo malo lale Yeremia tatou feilo ila stona tatou feilo ila stona ia wa fo ile molino le tau mftanga ia o to uma woma pa anga mai fio mai e mo nga mar kusi lulu ave se tu si lulu o lo saolea ia wa fo ia le tatou case telele ia mo le masino me ia manisi tatou faasisilanga ia me se fo le mamalanga atu i Amerika ia o pole lo tele la fo inisi aso ia o la tatou faalaulua ia o le sisivanga ma tu fatu ne vanga le fiafi ma ruia tau rumanga o le deipo soifua ma Emmanuel o le seiliga o le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima i le no foana i seina i fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa
mo le faatauina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua super lima o le masina o Adrila lua fe lua se fulu lima le le tatou failonga muamua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa failonga lua race SUV 1.2 liter lua fe lua se fulu ngata ino tatou failonga tupe ama tama ina mani tolu se fulu afe se yo atu ile afe tala le le tatou failonga o ringalo e le lopo o e leisi lea o le awhamurueina e le lulu mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club whaafso tai mai le tatou ofisa o le Bluwave TV lunga le pro club o le tautai mo sautusi lulu mo le reise tele